so mbra ka chem se nya ade obekọ nti akura no so fa mbra echi Faruk fa mbra echi eno kofa Malan Rasta wono so ti area honom se won koye fie de no ma no eno no so se yo eno wo se wo ma ne case ka mu ye nipa mienu each person bia wo se case kan ye 400 ena akola ne de ma wo ena ekọ hen akoye ba ho ade amante ekọ zabila omu ko zabila amante ma asem ne ye kai atebu amante eho ne ye firi wo se each person bia ye 400 case ka no ena omu mienu nyina ode ma wo mu ne omodidi sika to ode ma wo mu no echire wo wa ge na papa nua nkasa ba ko na frɛ me ba no Faruk no ka kire ne se sirem honum no obi ama ho ena Faruk bisa Aisha wo se ankrofo bi ba ho ti e bisa mu na chese nye no kore Malan Rasta no so atwa no ntoro wo ji skani di wono a wan ko sirem ono ne Aisha eda fom edi Faruk sika kama wo di skani we no se afedie ompani biem asam no anya wo na to wo bra ba e na asam na to no Faruk e na asam ato no na woni Ghana o wa manone eti na wo no wabeginam no ye ko Italy na ye ne Faruk Aziz obaya twene de ye kwa kobisa nsade e na si ye Faruk utemenka Ghana ha de eye wienti ye mo ha nyame adom bibia boko ene no menyane papa Okay, abusia ha ya kuma 87.9 akuma mu nsem ena yade somono yane Faruk ena etwa enkomo no so Faruk sabra biem akwaba bibia boko. Hello. Okay. Ya sha na yake kanioma asiani enti ansa na ebenya Faruk ni ato aso afiri honom asam no ni mu kakra nte na wona wadi ani mu aba ebebo amane no ebra wokwa akoye ne ho ade no busuani ban ene ka ho a wo mo ko sirem zibila ekoye ne ho ade me patro busuani bia anka ho apart from one wo bra busuani bia ante se Faruk ho oba opeso koye ne ho ade busuani obi anim ana still a obi anko okay Faruk akwa ba biem ewo ma patro se bia boko de ami adom boko na wo so na mi adom patro se bia boko pa okay wo se wa Asia Mohammed abaha aden nsem bia beto yanim na wankasa na asam na to wo prempren de wo na wo da wo jamu ehase asan na Facebook ba watimi atwe wadi sa ma patro ge ni mi hunu Facebook ti menini din komo beble o Facebook me je number no ti me je number se menini kawari atno tu woni be ma bia wo bai be me na kawari oba ho ko ni tu okumase ti so no ti ni fie am so ke am say dem so me penne awali so no so ke onu so oni sister ni okumase no o be so ko no am so ke do no for ma me ni papa mo kaka no so okay so do no for no menini di nkomo sa no se ni papa eya adwuma wo afum tro no nyama ne menini papa nkasa ti ono ka yen se no pese o sia adwuma ti mi dini to tailor school o ko je phone no e mani cha picture no ka phone no hello Faruk what menka yankombo ni nkura bata ne do so pa etime sroke kan ho ma me so wa ha na yante ase ye why okay ntin okoje forms na bi tu adwuma mu no imani bibia nti hono ka se hwe na tela adwuma na nko yie na me mani ka so nko fampa wanto ti se ni ska wan ko fampa wanu kumase a kire mu na me mani choko me mani bibia na oni me ka se mbese me mbese na ofofo
So me ma obi ede eko ne papa wa kwenche wa adwira o se papa ba ku adwira me kasa na me ma obi ko ho no to ni pa no e na Aisha no ko kasa sa to na di pa no frame say to Aisha papa mo se omo ko no na omo ko ede omo ni sin ko no ko to no me ma gari jiska esi omo ni pa tu na mo da mo ko Sina amuko sa amuko duro na Aisha na friend sa makodu nda ko makodu no fo no so amuko duro no mo ne re opa makasa yi nti nta no so friend so o Aisha pa mo no so ma me na Aisha pa bia nkasa nche sa na chese amoye de amusi ta de ake Faruk wey minim de ntia asa wo break sa mesraw flow mame why break ni dosun Masam ni koyo ma me wadama okay ma nche sa na o sin se o mako ka bia yi nti no amusi me ye de membra Ghana na me tu Ghana de member ye amusi se me ma Aisha ye de membra me ho no ti me documents no so nyenye read na so de okay Aisha ti ba me chewa de me bo am na ko Saudi 2 years time no I de me bagana na ngo de meni abishia nje sa no me ni pipes ni be ni pipes no Aisha ma mi ni hu bi Aisha ma me su ka che se Aisha ni boy ni no na guy ade a eda bola so ma ko fe ni ye dia do bi be ka bi ama mi nsi Aisha ma me ni voice na guso mi che bi tin da me ma kiku Aisha no ene omo voice na omo ma mi na me ma kiku na o me che wa ha se na sha pa suka sai ntwe o twere ma me sin na wo be sen wa ha no mi nde ki ni tino gen mi bo afa gen ko dru say du ho no won say so ne ne S boy na ida maka ma sin no ti mi ntuna bi na mi to ntini mi ntuna ende so we agba priska no mo hala mo frem sin de na bagana mo di for na bagana so we dru Ghana so abro keme me friend enko mi maintain nkwabiem okay sadia Akoma ne tia no yanke kan ya ho ya beda eja asam no so nti yanke kan ya ho pa na wasam na ni bere wom sese ya na otia dia mesro be na keka ho na ma no e ma na wo Ghana ha no mo ya ward wo matwi wodi pa keka ho kakra ma me eti oba wo si Facebook na wo si ana me bo na mo ya friends for Facebook Pachan ma ti mudi nkwamodru san me fan se mo ye friends no edi san ansa na wo de pastor ma eto nanim many ni show Facebook page tabes 2 months am li pass in too many because they didn't share 2020 family ni share sa 2023 wan kasa wadi mfie san ama ha say they won say akwa to dem ba mi fie so ba Ghana mo 32 years okay it wo fie na kasa ay 32 and oba nso Aisha nso anya mfie san me Aisha ka kire me say o 23 years okay eti so by me ba ni fitness no o say na yirba na 24 years me be any passport ni bibia no okay eti wo 32 ana oba no 24 yate wona na hyase edi nkomo boso mienu wasene pe edi san ansa na ade awade e beka ho oh ma mi hu no 2020 no mi di nkomo after fa boso mienu na me de nda awade tene tu na ni boso mienu ne ntam no ede na ho ye e wo Aisha ho a na ho ne se oya oba wo ware na eyeye o ma me share se no no oni mi ka no so no wa ko kere to you say muslim so fi de to do free nya me we sala anu akeke nti mi ni di nkomo ne nkomo no se no se kere no e de sala ye no okay se ma mi da wala se mi tu me no ebra wo ya sa obewade a wo bo papa mane no e de asam na papa ka kire wo o papa gusa me sigen ma hu ni da na so again no mini ni share o Facebook na papa no njin tu mo so mpe to ba ma again ye de again to papa so nti wo ma ne ko hu family for
Timi sɛ ne phones two blɛ no efiri aso so no Ghana na mma no ko hu papa ɛwɔ yɛ hɔ no so ko hu papa no papa ka so no 2 days so ba hɔ no ade kye no so no o sɛ kɔ no fa mo frɛfrɛ no ade asɛm ɛna papa ka kyerɛ wo de di nkan a na ni ball Aisha ɛso oh papa na ni ball so papa ka kyerɛ ne sɛ gɛ no ono ni timu ntiri no gɛ no me so like no asɛ mi sɛ like papa mo pɛ gɛ na so tra no so sure gɛ okay o papa ka kyerɛ wo sɛ oba no de di nkan wonim ne ho hwe ɛyɛ Facebook ɛna ne na twe nkɔmɔ papa na n'ani afi ne si wo hu wo ba no ne ho enkente no ana stela wodi eche kwa wade ye wan ne kogina wana mo ekoye Aisha ho ade ma wo man ba cho malam ba ku e fe man rasta ono ya wodi an ono ese mina na ayekele cho akra no ma ntini ye wo so ya wodi an ze mina na kire ni kala tu na cha se onya obusuani me bo a Mampa chane. Me pasa wo bobusuani a wo fam wo wagina wana mu se be ma wo akwantom. Ye kwakwaje oba wade ama wo ye Ghana ni ntu ni mamamra wo nsa amamre. Wan na gina wana mu se busuani kwaye oba no wade ma wo. Man rasta ni gina my name. Ada wo busuafo a wo Ghana no de nti no mo anka ho anko. Ama me de tuma pa ni wa ese bi ni tie no. So mo fie no me de Yetie wo mi tuma pa ni mamba pa e de ka sa na me de ono so ka si ko de obedu mani ma ko ni papa mbeka eti busuani bia nka ho anko ye oba ne ho ade okay abusia akoma mu nsam ho ananim aginyame ensam ni bo no ma e baba okay afa yensa saka Farouk biem eti awade akwa wade Aisha no busuani bia nka ho ana mokwa wade bontin so ni ne kogina wanem mamba chane yo awade na che no mfoni bi ni ade bi wo mo send no pictures a e kire se wo ba no ampampa yakọ esrem akwakọ ne ho ade ama mpacho okohu gen wo yo mo frɛ na me gen papa pe ni doji amamre no o ma me ne kasa wa adwira ho no wono na mo ka se amu we kono fu se mara ne ka che ni se amu sa mo kono today ni show me send this kama mo yede esa mo ko sa mo ko du no for so me no fu ni bi ankasa okay eti ana chasa metiase a awade no de wankasa busuani bi anko bi na emom ono ne fanko a ana bisa obiem se awade anim se ya wade wie a ye wo bibi a kire se ya wade emfoni pictures ene ade bi wo mo de bibi sa esande wo mamba che dabi Farouk ya fa picture bi a kire se Aisha aya wo yira wo na ade sika ba ama yaya ne ho ade ya mfamfo nyine bi asa ansende o mamba cha wan fa hwe ansende me eti anamu ana wonam so nyina no na bibia nkasa nkyira wo se wo ba yi sade papa kan ye no ene ma nkoye wo ne ho ma a kire mi be hu ye na yeni na si no okay sasa minya boy ne number ne boy ne kasa ya ge ne boy ne ti kasa ya boy no so ye de e che sinti wo so awale girl ne ge ne ti asase no oba no wanka ncha o se o be ma wo ne tie a o mo wo ba nyina wanka bibi sa nkyira wo ama oso ni na ja oso ni no be ma na kwale fofo na nim so wo ba binim so oba ba ko se na oba mi ni o ka che ko ba ba ko tike ni ti le mi ti ne ba etu eti oba no na wonim se ne ma eye mienu se ba akokura na wonimu a ba akopempo na wonim a ubisa ne se ne ba no papa na he no wo ama mi busa no na me ni ge ni ma me so ka ge ni ma me so kire no se ge ni be ma na ja be na be ma na wale ge no ori na wo
na cha sa wonsem nyina na kwakwa ye de oba no ene na busuafo nko a eka kire wo wankasa no check up ehwehwemu ben na wo ye e de fa Aisha ho man hwehwe na me ma mi sister ba ko eni obi kasa ho Aisha mo ho no ona o tiri mu se Aisha ya oba warefo a o tin kunfi ana ya twi Facebook nkomo Faruku jina ho na wo kasa no kra no so de me pe nkomo no wo ma ne nkoye ma me na ye di Facebook nkomo nti Facebook fo munyina so pa na ansam na no oden ego ya de nioma eguso ana ya wadanse wa ha sei enkrata bebre wa ha enti lady ne so wa ha say live and colored nti mo nkwaso a enyinam e man okay afa ye hweka wo boy e wo Aisha ho de din kan ya wo send discuss kasa na din kan de bae Thursday I'm be sending discuss me sending no 10 million sa fa nya dai me see chop money 10 million Pacha 1000 Ghana na mo akasa di na send 1000 Ghana and me started me hun because me I just 3 months and I was sending 1,000 Ghana so on fan to the no fa ni di man pacha afa bu boso ma me Faru keka ho na bu boso ma me sika sen eniema ben and I free Italy ade bra Aisha wa Ghana ha say oh busumi bia me say do 5 million 10 million 6 million, 2 million, 1 million women, so fan credit. And sana, me send a phone, me send a first phone, man, no, I say cell phone, Nancy Baba Kwaba from and say. And sana, me start sending another one on any bra. And then Papa. Si sa phone program se ni ba na odi ba kuma ne bla so odi ba kuma papa wo ye ho no won so pa ba ko ansa me se ni ntale ne me se ni ntale eni ntale no bag tray esa se ni kuma no na me sa she ni getire e so fa nko so pa wa 48 million entonto and so I didn't go to that tailor school. We didn't go to Moon or Eti ne ba Faruku we bag no a ye ka no ana da TV so yi. Enta de kwa. Mamba cha. Bag dia na na ewom. Dia na ewom bobo so mayen. Ma'am, in entire top and down. Ene ne ba be man oso ne no won ne ba le nyama top and down na wo okay afei awade no ho no wo keka bomu a e ka san awade no ho toto ye phones ne so nie phones ne nie na type ban phones ne bobo mame na type ban na ade bae ma platform na fina bazo kwa won cheto RIA na o matre so Fusi na de miensa ebra Aisha Mamba cha empabo nso ka ho eh Mamba wande doso eh ada na wo bia wo hana wanyina wo de bra Aisha Mamba cha ya ni pa be be so ntonton Nana bia from Italy ho from Italy ho Faruku ti anka Mamba cha etu de nyoma wa nyina free Italy bra no sa won tonton sabra na relationship na di sai oh mama tata na ya be 2 years Tini on me send be see Mr. Bakoso kuma sabi sana on ko ji na Mr. di video so na no asking Boba so e dia biam na kan wo wa bobo ni oma na dia ka ni nyina bobo kan wo mai na mi hu ni sa na fe mi hu na fe o se bi o se no pa si dan a o be se onye dan ba ku enti maniska
It's also 5 bags. Now I'm going there. I'm going to be size. Minister, I could do anything flash TV near, you know. Problem is, I'm going to say, TV the amount of call by stand man, Cotter, Minister, I'm going to dining now, then be sending my game. The vanity phone school. That means, yeah, man is going to school. I've got 2 minutes on school fees. Mr. Man, I found your doors looking. I'm not sharp. I'm not school, no back, I say. Mama, and they will twin Cadoso because Charlie sending the doors. You cannot even count. Yo, receipt in there. The whole prime minister. I bego so at here for Nina, what has say receipt Nina, ya the bego so. Our Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma FM 879 and Ekwa Kawanutum. So the West here one more here. Studio had the once na ha etia. Kabare once na pe. It shock you. It shock me. It shock me. I shock you. Hey. Ebi trio. Hey. Ebi trio pa. Ti Faruk mabu sa se bebrebe nyina ne se na na de ko ofie. Wan ka sa fie se na na de ko ho. Mama, let me first time confused. I will become Service Minister. Aren't ya? Okay. Me kwa wari enum. Fanuko. Me de ne kwa wari enum because when he entete ho. Entete ho no. Yeah, be kwa wari enum Faruku e for area mai. Wo to lazy sai wari anu preparation ni nyina no. Bobo ha mayen, bobo so kakra mayen. Mama, abukọ no for no. Ghana dipena obi ani bitan he say no. Amambe am say na mo ko e. Waka ndo bet dem, chino bet chino. Ne wa mo to do wa mo ma hwe. Sika adin kan ya wo de ba ye for aware an toto ye na no so yesen. Dem say dem amala wono. Sika edin kan menim ni pa wo de besi ne so. Sika edin kan ya wo de ba ye se we de ye de be hyase atoto ne de plan ya wade no na no so yesen. Ma no o say same way you o say obutin territory tiro no oje 8 million. O say 8 million o say same for so mo fa o mo be tell me o no. Ana dia biam Faruk. Anu slemu dia ne say kameba no ka be so le ya nke mo shebe de. Okay, eti esrema mamra na o kwaye no. Ana oji 8 million. Kasi kanu amode kwaye no so e. Mambata. Ama no ma first kan ko da mo so ko ton ne ma no ko 8 no. Eti kasi kanu da nchan meboa. Mambata. Eti anu so bobo saka no nyina so go ne ehwa de. Kasi kanu so obo kasan. Kasi kanu o sa mu yetu, o sa mu yetu mu in out to 8 million. And so by no since ni pa ko me da na 2 million. Let me down na 2 million. No, so also the phone I say the phone say na me say 8 million so you go phone. Okay. Sasia ne yakapa nipa wo se wonim no ewo Aisha ho aye ne maame meboa. Ani maame ne papa wa ko adwira. Okay, maame na nkasa no sana wo frɛ no ankomo ban ana na ne wase ne die. Oh, maame ne me frɛ na o Aisha di Aisha ne boy na Aisha ne boy ni ho. Na sa maame ne kasa chewa. Ni din ko 80% ni na. Okay. Kasa mitie. Ni din ko 80% ni na ona asema ka o tin to bi frɛ me kasa Aisha ti boy ni fi ari pa ko bo ma mi ni me block no. Aisha maame na kasa asem wo nyina kyerɛ wo. Mampa chane. Eto hwa maame no so ka ho bi wone ne ba ne ya kwan e na omotwe wudi ye. Mampa chan. Ana papa no so e. Ande papa no so. Papa ne de, papa no bembe na papa no ko be so ka twitire. Ya ona Aisha fan kan ese ni ko mo obi oja amamre no.
So I don't know more friend many kasano ono timi kasa o sin ti so esi ano ni sire for di nkomo. Okay, after Saudi Yanko Saudi Arabia de no so. Wo say na busha ne ma pressure say Bragana na any oba ne meware meboa. Sana malam ne ka o sin ta busha for sin mba mi ti o esi am mi mba. Eti wana de adwen to wutrim say anya ma Aisha nko Saudi Arabia. No no bra me ka mi mba to o be ba ha se dia se ti pe ni nya ni ti no. Ese me ba ni for Saudi no so ko be ko. Okay, nti ano so ho bo no bo ka say passport sam ne nkrata sam no chase free ho mayen. No ni birth search on ti na mi gina ye ni birth search ese ni passport amoji mi 50 la o ti gina o just place. Si George and from Zibila to Kumasi no. Or see in out near 4 million. So by Kumasi 2 times. Yeah, be passport ne a birth search no. And so the year ni su we o sa kwa kra no so no. In out is 6 million. So call also 3 times. Ebe ma medical I'm 55 million. 55 million I'm sending ma ye ye I ni e kan large medical no ka tell me so ya ro nko. Nti won ko na sa scan e de hye enti no. So to no so be start for nti e sai de nto ri ni Correspond for the Dean Corner to 25 million BMA and San Ibe. Ombea Mano. Them say send 25 million this mamo. The 25 million send the mamo and Sana, that 25 million be money there. Okay. No, all so good now, sending this car, Eman de credit to honor. Saudi Arabia, It's a diniska or send a ban home farm, Mr. Diska man, or do no money to this camano, oh Ghana. I see. Eti when you now look a cabomwa, I quite to an so a casa now boy, a canning in Albomwa. Na ko to ni de na wan kokra na ko to wan kono o ko e bae no ye ka ko to di na buma e 250 million 25,000 Achama eno kra ya kwanto ni de no wo sha ase ni di nkomo ko to de ni lori fe no yin na me ba ya re ni ade no na na kra no ni mai ye kwa ware eno ni mai phones ni de no e mai entadie empaboa no eno ne mai chop money e mai fashion school akoye e mai akwanto ne nko ano 25,000 efie ne so de ne so mai efie mu house ekoto ye e mai ho no mojiska me bra yare nko owu akola ne papa wo frɛ girl na no paka che ne say me papa yare wo hospital edu anwume na girl so se yaje ne papa to hospital eno tamu says cannot be ma me bra ma na hospital no de ma girl no so mfa ma ne papa okay eti Farouk we sika ne de wo kasa wo to di a but wan kasa wo sisi a ye ka ne nyina fu e kasa no aba wa Aisha ho ma vele mi mani bukra de we de mi receipt am say 600 million 60,000 we kura no ye de ono de na ne abu o okay afa ye mra ayada na afa de oba hu se wo ba no wo twe wadi wo kunu wo ba ede na ba ya no kura no beda die ama oba so as mami post two pictures on Facebook tina mi say me chat to un fi ba me so me chat me di picture ko post on Facebook wa put in the friends me ko dey ti en fi me start no me share nti wona sister bi be chesi be no mano me dey say get na me post Farouk ye nto nka ye wo sister bi be ye dan fa ye kɔ hɔ ne ante ase ye
say be chatting on Facebook so say me find the number man no. Tindi man o say o be chat o think he get no aware say get no aware ni na me post ni pictures no. Dem say no me so o ba me next na me na be ni tu adwuma mu enye bibia. No say the me so say me boa or the guy no ekuru number ma me. So when I'm afraid, or the number I'm afraid boy, no boy stand you don't need the work is yeah ah. Let me so boy, si boy ni frame video call or the phone call I saw get no one. So ko boy get no smart, get it to share am the get call straight no. So na ma me hu ye. Okay. And what no woni asha na nkasa so e kasa ye, e ma nkire mu be no so de ma o. Me ni kasa o si boy no na ja, boy dey na share. Si ba okwa adwuma boy ni sisters for na say o mbla fi me tia boy no ono that boy no it's not that boy no ho no na wa wona na tia me nim say long distance relationship na de a video call. I miss you too. I miss you more. You hu kakra ma me hwa de ma me hwa ko mu kakra ma me hwa to ase kakra sa momo de no na te sai na wona ne ye video call ebrebe na mutimi ye sa calls no. Oh, my video call so sani on there. Yeah. Before say obi betia wo na so Facebook say oba no wa ye warefo a wotia wade ase no. Before say obi betia wo na so say hello ma'am. Yes, Farouk mete wonka. Before say obi betia wo na so e wo Facebook ho biam say oba ne ye warefo tia wade ase no. Wan kasa bibi ansi e wa one ne ntamu a ama wa nya doubt bi say obayi sade wa kan sam ne nya sa ne te Ma bibi tie ba de mta bibi mo frefre ye no yesre Farouk na so ma me mo frefre producer number no eno ane ye de foreign call nti yesre mo pa yesre mo mama ye ni enkomo ne nwi ansa na mo afre ye da mo ase se mo betie ye eti Farouk to aso ma ye bibi tie Even see about many get papa ka get up around the way you catch them say Aisha obi an no ware Aisha on it obi an to nutrition for intini ma me so Aisha ma me so catch them say na Aisha ko school na boy na then e fa it by anybody ni hwe boy na ko ware o ti one na yere ko jamuka asa am so okay the problem no for am standing is start game. I didn't go through surgery and son again because I'm saying so as at 80. Then they go through surgery and I do not be and the boy this frame was saying I can't change to look me. My voice now or honor. Okay, voices no menim sa wadin ka de bia ba na so de ho bia na dance enti bomani ase no kasa ya be pia ni nyina ma producer na ye de abata asama ye kan ho enti to aso na ye dan the boy Aisha April 2 year okodru Saudi honor na boy say voice then say me no Aisha be call Saudi Friday no Aisha be dan nchen ansa na de tin o call ye no. Every bra uhu no kra say oba no watafre wadwene hom watwe wadi watwe condemn no ebepem sabde ya ye twe nkomoy edi sai They say 3 years ni Evie miensa ne no abehu no kra say oba no watwe condemn wasa akọ abusuafo ne wo biem Ma they say no abusuafo me chacha o me fra wa mo mpe chemical e bo bet ma chacha o be se do ho no aso be ka je me so ma e busy. Okay nana ku abram Farouk adan na wo si wonye video calls adan ti na wo si wo Me ni video call video call o say ase no bi no bi video call tinti you who say na me ni ye ba me pe video call ni na di nkomo na se wo yere no no ana anya wo yera o ma me don't say nkomo sun de sai ni de ani
ne nanka jaye nanka brabe ware ne because say we yenyi ye ho nkyere de a muslim fo mpesa de ne atwen ana de asem na oba ne ka kire wo a ana ne oma ben na ama wo ye ma no hunu yi a enti esese time bia no sika de eba na emom saa ne oma ne de enka ho ye muslim fo ama ase no osim wo no nyame fe na etie di ma me on so ko ka tumi fra ho afa sori estalla sori ko agbo ti o say we me ne tia o ti kwa e enti sori ko adwuma no eno na ema wani giye ama mpata ana edie ba biem pacho ke ka kire ye panuoma wo ke ka kire wo a wotumi efa wa adwene saa no enu na mpacho ye hia ke ka kire ye na ye nhunu ama otimi ka kire fa sori ko sala otimi bisa mi se me pena o ma mi ko hu mabusuan fo so mi problem na wa ko hu mabusuan fo nti ko hu ko mapam ho na ma nsanya agige na de ma no. Hey, Bamana, Mahai. Hello. Hello, Bamana, Bibi Aboko. Okay, wo any Aisha Kuno, any another be. The Monka say one of my Okay, we didn't design. Fine. So we didn't design. Who's on the one of friend? Say no, who's on the say. Okay. Unim sa wo yire Aisha wona na tia no wasan so ware be ma foforo e wo Italy. Se unim sa wo yire no wasan be ma foforo ahihia wade e wo Italy. Asemi wateda. Obusa no o se de. Be ma no de waka. Ama wose wafra na bo ne hanya sa wo beku no ane ade. Enti na mebisa wo se wo ya wa se wo yire na ne te Ghana ha se no o kunu foforo e wo Italy. Na da bena sita Bema na wate ana wonte asema ye kan wate da ana wonte da me say amu fie fo ni mu o na wo kasa. Hello. Hello. Okay, me say wate da sa wo yire no wasan ware bema foforo e wo Italy e ma Saudi Arabia okoye no sa bema na de ne koye wo ya we na o hen fa na o wale abra boko de me say me busa o say ni papa ni mama amu ni sari amu fi go amu ni se wona ye ne kunu wo so wonim sa bema foforo ana de wo yire e ko Saudi Arabia kasa me say wonim Mr. Kasa, who know Kasa, dear was on no minty. Okay, eti time bana be hu sa obaya ne ne ti a wo se wo yire no no Aisha wa ware be ma foforo akọ frɛ be ma ne se wa ntwe ne ho enfrɛ oba no wa obeku no o yo hoin na Kasa sa kire me wo Akoma FM onua TV Akoma mu nsam so ne ne wo Kasa yi Faruku ahoma no so me say ama pa che wo so senior man mama hello Kasa I say Nyame adom bibi aboko Kasa fe yen bian Kasa ayaboko asem we meeting Kasa adentina wo timi Kasa busa say ye di kai na asem ni si ye no mama tie Kasa no asem ni si ye no wa frame limit storm abe 8 going now wa frame busa say why ni me say oh me see my see say what you ni tie o pa be me na Kasa me say me see my see na o say girl mo fine no me say oh say o ye me yire a chew me say me yire me say why na fana mana ma me busa sa ro kan hwe nkire me me say o me yire me sister fo wi na jina man friend so oni pa no o kunu ko wale so one person say na akire na asem sie buso so na sa ne papa bi no so ya sa friend no ka kire no amoso on tie Kasa no so o sika na o say o person ye de be hane ne kunu no na me say we say de sa de na enye me ya be ma de say no obi ye de na ha me a person me ye de bi ni a ha obi
na o se dia obeye na obeye bi si oni pa no so ma wale ni pa no wo mba bi utie tie oba wo obey mane oba na e kan sa asem ni tiro no se o ni pa no o ye mayire so dada wa ne dia so nyame bia tiro na ara ntina ni pa na kara wo se wontie anaju men ni pa na metma da no frefe ni pa no o bet ma friend line so se o pe asha ne me se ni pa mayire o frère no ko ajura ni papa chituo wo o tie me mama baba na mi tie opa aha na ni papa bi wo ajura na ye no ko ho ko chi be ko tie no se o tie na ni o ko ho no osman ni papa se won ko ho na ni papa no ko ye no na papa no won kan no kran chire no min se papa no pe sika na se o pe no dara boy no so no dada kula no man so ofre girl mira me pa to gina ho kakra e ho no o wife Aisha e kan no kra kira wo se o dada Farouk o kan no kra sa kira wo me saari me ti me pese me kan se me wiye okay wo de kasa we na ne papa bi wo ajura na me no ko he mo so na Farouk sma ofiefo se amon ko chie no na mo yesa na papa no ne papa kitiwa na Farouk na amodada amu be dana gel na gine ha na amu fre gel ni papa no ne papa kuma ne papa kasa ne papa na se ni pa no wale wo ku karentina ni pa wale ana oba hawa na mutimi kasa sadia amu pe kasa no bi so mon ka kire mo se amu sa amu pe call se ni pa wale a amu timi wale to ni so ni pa no wale a karentina amu fre wa na amu be kasa na won kana won kire mo o ti mi class ni o ti sa sem no na anu papa na ajuro no wora no na mo kan sa ade kire no na Farouk so me face no na me ka kire so o ya be mate sem no so ni paria dia obi de be yame na ya hamna ni ti fanyo so anakura pa na be ka kire ne se aya me yire ono an kasa na frame abe wa yeli na me sister fo ina turu fo so oni o firi onima onim so won tunu fo free girl wo wale na ara tina wuti mi frefre di kono dara so won jana kunu ne ko se obi betma wan ko no wuti mi fa ayi so won ko babi no wa jam fula na o mususu so wo wi se wo kakra dia nyam pe kakra ne di na bobo o fiefo yeso obi yiri na obi se no pe o se no ne wale sana me ka chiran se mpesa dia no aram yo me no na me kana okay so busa na se ajira wora no o mo ka se na etini sisa busa o mo ka ajira no wora no ariya be me siya mo amoka se ne siya na o so pe nipa no bye mama okay eti wa bisa no na onya no Farouk am se wo bisa wasam na wo bisa no na beti ase yi enti bomodi na eyi ano mame na yeguso atwa Farouk no woni ashantem awade mu no edu baabi a entity mu bai yesi separation yenya ye na so yentam atete kakra bia sa period no ena ma Farouk be shantam ana tio mino no me yirno ko me ma no ho ofenso boti me tonka pa kasa o ko ofenso me ma no ho no ko so ko ho no na o so ko me he ma me na me so me ko ba bi e ja o mo na ko la no e me ko ja o mo na me ko ba bi so kan do na me yirin pese o ko o ba me ho na ja me limba bi potri na boy be sie me amusika osika no o sie no na o se o jini namba ya o jini pa namba na ni pa no chiro no ba no ye ba film ya o ba ho na aja me hu me ti ho na Farouk frame phone so na me biso ho ni o se Farouk o se me dia na ho me aja no e wa ho na me so be ma o be yire o mama wala me ye ho ade ina na dia ntina o frame so o se no se no na o se o hu no o jini namba na o so o pe no ti aja na o sa frame no me so se dia ni pa kasa dia o me no neti so o ye me yiri
meeting data, me a bemet, so I am again a mecca, so you Mbabino. Argentina of Rea to an Okrana culture. This is the full now, Faruk Galen, or in Tika Kurano, or data again. No data again. Or again, or to me, but also on Konofi, now I'm motivating combo. So we are sitting here. So we say special will see will be now, or can I create Serwaa? At the cell, Ochon free, Sadian. Now, okay. Mate time na ya de argument ma me bisa se Aisha ebeko Saudi Arabia no o te ne sign be ma no yire tie na wo si obetu kwan no obobo ma ne sign na wo bisa say he na wonya sika e de atu kwan a e de asam na o ka kire wo obeko na boy ne say na me busa se Argentina obeye ade bi ma yire na obetu kwan na ni to wale a obeye perfect man so won ko ba bi na me see Meba na wunim sa Farouk ana de Aisha eko Saudi Arabia. Amoko ewie na metie. Na wanka ne papa mo wanka hinchiro papa. Ade kan o film no okọ na gen no timi ba me ho ne Farouk. Kachire gen so we je so wonko de fie. O man ba me ho. Won check me bi. On tu me kaza wo yi oni. Why? Me bi no ya abone awri kura na me yire tiniba no sinu bare no ba awri no dada ni kono kura no peso kula no kura su manam ano kura na kanu so we se dia wonam we se a ye dia uti bet na kanu kura chwa na wafa o ya no mo te se o ye jima na o yanka ka peso o san ne se ne yanko niema so we se ya tisa o sika me ka kwa me kame sina ah 1 year ni me kanu kura se ayo me yire o pa ko pe gel dia wan wale na upa obet ma wala ma se ano ko me pese a chire sen na bibi ba na ndimi kasa na obi si se na esi no me pese ade no ano ko na me ka chire no na o timi fret me yire ni papa na me papa ka no ko chire en ne papa kitu na wajiro no ono na nka no ko chire Farouk na amo Farouk pese papa no timi dana me yire na jire mano. Okay. No, Bama na fa body na kire ya na stella udi no mo. Udi ni design. Utiku, so pa, ka kire me say. Won ko ne gele kaza ne papa busi fo. Okay, udi yenyina hwa na me pa say Farouk yi asem bia no mayen. Aisha kunu Farouk otemenka Aisha kunu say asa na mobakwa adwira no asa mokwa adwira na wo kwakwa ye Aisha ho ade no be ma ne tei ebe ma wo warning sana sam no etie warning bi be mu asa na kwaya oba ne ho ade mama Aisha ne papa na the boy dey think me ne kasa o so mo no from say that mo voice na bro ya no ma me voices ne de ebe bo be ma ne na kasa ye o ni kuru na kasa yi wose ebra wo kwa adwira no ofre wo ma warning so oba na wo di na chi no o kunu atisa na sante sa ma oboa obi ama warning bia obi ama me warning bia ansa na wo ba ya Aisha wo ba ya ne ho enkrata ama na ko Saudi Arabia ne so no be ma ya wo kasa yi wa ama warning sata ndo hu yo ka se Aisha ngeja Aisha ma me ka finki Aisha je ne hwe meba Farouk ye ka kire wansa na wo ye oba ne ho nkrata e de na ko Saudi Arabia mi ye wie no wo ye nkrata ne wie no na oba ne da so wo Ghana e na be ma ne be kan ya na se wo ko wie no e na be ma ne ka kire wo na ge no Ghana na be ma no ye de kan e senti wo no aware no na sel wanya ntumo ona Aisha mame e ka che nti boy ri kasa oboa boy na wale a oni be ma oni oba ti oni oba na ofofo Aisha ojusie okay eti mama voices so wa say what pia mama voices ni nyina de ama producer ma pia Aisha pa no the boy ni simpa mi fire for ma those no voice ma say da ba no okay ye be ko voice ne so na still anu kire mu say obayi wodin na tie wodonim say wo yire no no ana be ma bia yi ni tie be ka che say oba na wodi na chi no
oya me yire adenti na ho no wantwa so anase wan wo me so no wanye hwehwemu bi wa tira still wodi oba no kwatena Saudi Arabia ama hona me interview again papa say actually me say boy no really show the boy no so okay when a boy no unfortunately me say again one boy now so boy na ko wala oba for ne tinye ne hwe ne no when I shall so try me say boy na de ne hwe no the boy this bibi no na say ko tinfie ko na ne papa mu fie bema na san kan cho se oni Aisha e won kwada mienu oba ba ko bema ba ko asem ni say na boy no be kire say Aisha utu so na me say Aisha wo ba ko de ba be ma na ko mu fie no ko okay eti wosi emu ho na mu no wo gusu wo ya no ho nkrata no ana bema yebeka cha wo se ne yire no no wada na wo nkura mienu ana still wosi de wase Aisha ma me kan ni ntino wadwen ya wo se de we ni kan oboa eti wadwen mu no na ya wo se nipa no kasa oye hwan me no amuka abuso obo na me say one na aja say ge no ebe kwa aware fufo na omteme na enkura mienu no so bisa ne ho asem se wo ka cha me se wo ba ya ba ko be ma enso se enkura ne ye mienu e ma no so Aisha ka de en ami busa no say no for fere to be ka kire me that's what I would Aisha kunu ne nti dan ba ku mu ana Aisha kunu Aisha kunu mba so body di be na uti en Aisha kunu mpacho na mo nti dan ba ku mu na mo nti dan ba ku mu tio na yete otimi frɛ boy na timi frɛ me line so sɛ wo frɛ me yire no timi fa na mama wo bi sɛ wo frɛ me no frɛ me na me sɛ are me yire na are do anajo 12 na wo timi frɛ me se sɛ ne nipa na me ka wa won tie na wo sa frɛ me de me sister fo nyina turufo sɛ adenti na wo so won jai de obɛyɛ no na wo yɛ abi question na wo be sa no na wo be sa wo sɛ na wo ni oba no na te dan ba ko mu da sɔre da bia me yɛ no ho ade nyina yɛ te dan ba ko sɔre ne yɛ didi ne tita ma na wo yɛ video calls ne ade ne nyina no wo hu hwee me hu video call no na me ko kachiro mo papa na me kachiro yi me se me hu bibia na me ka ade no ne phones na no ode ba ne nyina na wo hu me hu na me bisa no na me ka na fa lu se ono na ye ma no na me se me di ka kachiro se ye me pese a chiresem na se ti wo sika me ka twaso na pe o girl no ko wala no o ye me yire girl na papa kura no amun kasa ne papa ke tuo bi na wo ajira ne papa pe yili bi wo ho o tumi dada ni kono no ofre ne papa no amun tie kasa no busa so mo ne fie oni mo ne papa ni busa fo wo ho yeso ye kuro me kiri sadi ya the boy ye okay na just ba my dia ono ne hu ni mu bi wase wo hu ye ama Farouk o ka kire o ama wo hu warnings won kan no kure ba ko say wi se dia madam jai o te ko on te se ba bi o wono wa wi ba bia so obi o Ghana no wa chi ba bi o wono so tio no wa data me yiri madam tio o data me yiri kura amba no o yema no se ko yi si no na te se kwa bi so on what meti ase na te se Farouk mom na de sika e ba je o yira free wonsa mebo no pe so kire se o sika madam ano kura na me kan o wi se de jai Ema na kafra ai kafra eti wo ka so be kuno no Farouk wa body dua wo de na fa ba bia na yesra wo wala dia me ka se o me si me yire o no anka bu se hwan na de me na ma na wo frɛ me no ye me na me frɛ wo na wo frɛ me no me ka no ko de kyerɛw da de ntina wo so da se ade kan no wo frɛ gel so won ko no fie o mo ntina ya fie won ko ho ne amodin kombo bibi me maram wi ase de wi ase mpesa no wo se otimi didi matem kura ke se wo yira shahin no wo he fa mo da so te ana mo jai yati mo da so wo yire ne te yes me yano ho ade o me di ka jiro so me yano ho ade na Farouk timi sore se are na me 90 minu na me ko yano ho ade me timi pese me ka se si me ya wanya te se we de o sika
oh busi ko no mutimi ye ye so obi kana ko de kira wo na kasa na ofre me na me de na mana mama sister fo ina na mutimi frɛ o tu fo sisi jai o wale fo na rentina wo ye no se bia wo be ye no wo be ye so we say de nyama na obasoro no onye yi o madam anokure na me ka kira mintimi nda ba ma na mama fa unsi pa Farouk we yanka no kra de adro no yanka no kra obai wo nya sure say na wonim se owokunu ewo mma ana wo ye wadwene se wo na ate abrochire wo sika eto de sika agina firi ni kunu nsem mama min ge no ken na nka tra ge ni so ni kuru ko ni be ma na ajai ma de hye ho sa ne de me yoba yanka aho babu sanya kawa na se so for life ya se mo de mami for ge no mami ka kire me say boy no ni ge na ajai Ken papa so catch him say, boy ni get na jai. Ama. Yes, Nana. On fire call no. None ma miss on fire call na. Ne pictures na wa de bre be ma no. Na wonu agina mu say oni kunu no. Wa bɔ modin ono so Farouk no oji ni din kakra no. Se bibia wa de ma no. Inti on fa Aisha ne da so no mo mehwe. Okay. Atie fo mo mehwe no. Aisha nie. Aisha mfa call no ma ye. Aisha nie o. Aisha nie. Ebura di Yesu. Aisha I want to promise ring na share no. What a promise ring in Aisha? No go. Promise ring no. Kawa no share on say na pictures on nchen. I know pictures in our on nchen. Fama ye what a ring in man no. Fama nyina bra. I know chat na wo. And no free Facebook no so I messy out. Who dey jai? And ye hwani ma. E dey to your home for. And then ma gu so. And ma gu Facebook no so. Ye na mama kura. Mama. Yeah. E dey say Farouk we wo ba no wa yire. Waboka 6 owokunu oba ni wokunu oyo be yire Mrs. Woso waboka wo say 60,000 ye ba ne dan ye de cha na se ye sika ama say no mi ji mi sika they say boy mi boy ni hwe Aisha pe ne Aisha ni kunu ma mi na wadamfo Malam Rasta wo say why na wose wo gini dia wo ma ne kogina na na mu no ena de ensam wo ho ensam no bisa na che se ye kwa ba ye nkwamra ye nkwa Dr. Peja ho ye nko Peja Peja mesro pa wo de na fa ko face no nkwaji obi de wose me yire no me ne nate oda so aya me yire me ne nate Dr. kwa ba Dr. na wonim ni din jisoka fan Dr. Shankus oh baba very Dr. Shankus. Not just a Peja. Very necessary. Come up. Buy a data you pay. Make carry be a way. I had data ya catria. We are suing. We enjoy for near tea. I have watched so. I did one a buy you new Knasama. SMP. And oh, your bear now your bar. Ne ya hwe niam bebre yi na e chenso ayoboko because that would have a hospital brain so the wedi ka chimu no mom say mommy sre Shankus ne me abidi so osu say o he chire hu he me so anka mama kansam Shankus de ba ma de Shankus de gu he say Shankus die we Shankus die nanka ya nam nim say ya oba na ba ma obeye Shankus die na say na ono no na ni gi Shankus ho eti bia na mofo na hu se na ni gi ho ana mo de ato no we de ama me we mental frame ma mi mieso ma na kaka yeso ma no yeso ma say obi de Daniel your friend Danny too okay Daniel say onim me de Shadrach nkoa nkoa enti Shankus no esre keke na so anka be Shanku be mohwe enti Shadrach nkoa na kosi Shankus afere say mu now ne nka bokura me dia ne yo o say
Okay, doctor, I'm quiet. Remember the song person mu peja. But I say peja. Daudaba Hospital, HUB, hey, most especially when you Western North region. So we are Sarin so, Jabu so, so, Buzun Quanta, your headquarters, no, was Sarin so. Memenda Cocoa, Bojikrum Quine so. Only a Juma Mondays to Saturdays, ye Juma Bribia, Yaribia Haubiano, or I was Sam Potemono, no abomade to animal alcohol. Now, Bashanta regional. Best sebus means ye be a new branch cry, ewo Kumase, just so crapa. Metro FM abrosino, Emuani ye juma, a hose ye juma, Joda Cope Memenda, and Opanon son, not Doctor Dawood in the nurses at Tanase. Na you could so a juma dane, edible, Unyama, Bomadiana Fakana bra. Ubi our hair, Sabri, and Asa Wootie, the ordering, and I say, Metro Bianca radio so, me who be out TV so, and I'm a faka, na me co. Now so bepe me name hon tome de kan se mpani se okodwa mi nu anaya ohunu de eba na bibia nsi wakwan mu nso a ohunu de ye papa na ohunu de enye enti Dawood Ba Hospital se kan Akoma to yem obi aboka e wona yare ho pa ye ka se obi wa no wa ijapade bi wode asikam mai bi ebai o se yare a o ha na enti no ne plot ba bi e Dawood mu se anka sika se se wode je no enye no na ode je waton asisi nkwa ne hia nyame adom ne hoto na otimi etop plot ne bia brebia ene yare a ye ka ho asem kakra stroke enwodwe ya de yemu bina na eduru ba bia ye de hye bi nya stroke ana ye de hye honhom we de efrifie obi timi ka adwuma owo mu anase ba bi o store bi wo ensem bebre ni e fa asofo bi no so ne ye kome me ahodo so na ye wo se ye de ne kwa yare sabia eme ye kohwe because obi nya stroke a adwene mu na chimato aba ida se entini ni mu na esi anase entini no apai ama moja no nwunugu na adwene no so enti yakoba se obi nya stroke a obehu se ne nsa anase ne nsa na ne nan enye adwuma adwene fa ehwe se ne nsa se bia benkum ne nsa benkum ne nan benkum wetimi dia nante no eho no awu enye adwuma obi nya stroke a ontimi nkasa ne oyese obie na no akasa emma ebi adwene fa ehwe se obetima akasa eho na atochima obi onso aye kasa stroke na ma sebi na no achia Dawood Ba Hospital say stroke no yare enti edru ba bi a me yemfa nhye honhom nsem bebre obi wa stroke onya stroke be 10 years nie ye de honhom bepem ne obeba ye de no beba yare sabe be take time ansa na ne ho ato no obeba na ne nerves no bebre na ewu a obebre say o papa ana o ma me bi anya stroke enwodwe ya de a fa ne bra ya hwe bebre na ne ye de wono mo ba obi ho a ye de ne bedru ho sebi ye yini free care mu sebi ode ye nsa so sa akwada enso nyame nam Dr. Dawood ene nurses e ho so ama nipa ne bedru review times ahodo no obeba no na waye okay ye ka se obi wa anya stroke no ne ho ato no ba ne kasa ne mayi o kasa na ese ne ketre mane mu aye ne du ebusua ya still de tia netie wode ne ba Dawood Ba Hospital a ye beboa no ne kasa ne bebaye afei ye ka ne sei nso no obi ho nso a na enye stroke no e na ache no but edru baabi a ote se ne nsa na ne nan no taaye titiri obi timi de ne nan ne pem ho be 3 times ansa no wa feel say ebi a ne nan no eye ne ya ana enye ne ya ota ehunu saa ne ma no onsa no nan ta asene edu baabi a say light na shock o asa onsa ni mu ayi Dawood Ba Hospital say basa na ne ma bi na ebo nka ye say moja na ntimi ni afrusane yi enti ne yeto yensa fra wa edwo so krapa Metro FM ho se bomodiana bra oba se eye entini no mu na esi ebe mu wedru a emu beda ho se bi a stroke no nse na ye hya ase ebo sanka ye ya Dawood Ba Hospital osi duama yaresa ma memfa ye numbers ne bi ma wo ebi ana ontime ne ye ntene nwie na oyare ya amoso a wo de frɛ yen ye ne obeka say 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 ofra ye ne obeka sa obapa obi wa no ta complaining ni ti ta pai no obi a wota complain ti pai bebre na wotwe bia wotimi ni titimi pai no be 3 times ansana na wotwe na kona wie mesrew wota complain severe headache
obi ti fa etimi dwa na ne ni ayeko wota complain ti pae a e wo kwan bebre so obi tat ni ti ta pae no obi wa stress adwuma a wo ya ahomegie nti ni ti ta pae no obi nso wa malaria na typhoid timi ma oti pae but ti pae a eta to aso ntentem utimi no painkiller obenom painkiller ko but ade be chen the next day obonse ni ti edwaw brother with the bar hospital wan hwe adako oti adwuma mu na ya frese okọ adwuma no se bi ne fa adwojo obi timi tina kaa mu ansa na obesi no na wanya stroke obi okọ adwaye o hwe ya na wutie obi wo a wanya stroke ne wadwaye okọ adwaye so okọdware enti stroke no eye hawa eboye nka ye bebre wuta complain wuti hye no nso obi nso wo ho a wote wa otimu se ase ne ho dwan no ne ho hyehye no ne nase hyehye na edru ba bia na ase ne nan no ho no ase ya soja wo ne nase otena se din obo se ase ne nisu bri no otena se na wo sori a Jesus so ade mu Dawude ba hospital say bomodin na tu ho ana montem ansa na kachi enye obia na ne immune system ahoɔden no ɛyɛ fast ɛwɔ ayaresam obi wɔ a ɔbɛyare yɛbɛne na duru na wɔtwe mu no ne ho bɛtɔ no obi nso de yɛbɛteki bɛɛbo so me enti mesrɛw sɛ wohunu saa nsunsanso wɔ nipadua mu a na watu anamontem ɛdwe so krapa metro fm hɔ wana bere bia yɛ adwuma afei wo a wo hwɛ yɛn ebia na wo de na nye stroke na aba na emom yɛ diabetes ɛna afei pressure da bia no so obi benya stroke a ɔkɔ hospital ne yɛ diagnose na yɛsɛ obi pi wɔ soro afei obi nso wanya stroke bia wobɛhwɛ no na diabetes sugar level no nso wɔ soro ebi a wo de no ɛna ne stroke wo de no enya nuru ba bi ɛbɛm wanya stroke but asikyire ade ne bogya broso ɛyɛ yare ɛba wo so a ɛyɛ ɔbɛnum nura akosi wuda obi ba na ɔne wo di nkɔmɔ sɛ a ɔsɛ doctor ya medwen ho yɛbɛsrɛw sɛ wo mogya broso a ɛyɛ susudwen wokɔ hospital a doctor ka kyerɛw the more na wo dwen no na yare ne ɛkɔsoro enti to ho anamon ene bebre na wo ho a wo no enya yade obi wo kra wo nya be 12 years ne mfie dumienu ne but nyame adom yetimi amanagi ama ene oba nenim serious enti say wo ye diabetes patient say eye type 1 and type 2 brother with the bar hospital me say obi pi wo pressure nso wo soro a mogya bro so ama wa akoma taabo ntentem taabo peri eduru ba bi a utumi say aduane bi wa me kondo enso kodi a edoko Dawude ba hospital sebra ye kasa diabetes ama be ma bi wo ho a ne prostrate ho aka obi nso enye diabetes na ma ne prostrate ne ho aba hawo na emum no no atimu se na nsan ne dwonso mu no emaye wote sa dwonso de sanka eja obegina ho na wawiwi kama but ogina ho ochema a emma obi okra ya hye ne catheter menua ba sa oba Dawude ba hospital a ye be treat prostrate ne se mu na ayekru anase mu na ebie ye be treat ama catheter no ese ye yi ane ye yi na waye okay obi a wo dwonso a wo kyem wo dwonso emmayie wo nso a wo taade dwonso hye wo ho kye menua ba me se obi a wo hwe ya na wo tie wo taaye se agyan ahwe ya bedru ba bi no oba yetimi hye wo catheter be ma nso ye hye wo catheter okay ene bedru ba bi wa hwe ya obenya kidney stones Johnson de wa na wabomodin akobgina baabi e beboa na wawiwi ye kira kwan wo kumase edwoso krapa metro fm ho baabi a wo he free bia no oba ye adwuma bre bia wo be se KGT afa edwoso ka ye numbers ne ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 Dawude Heba Hospital Osidua Mayaresa Apeniampa apeja canopy no nso de mema ni isi ai wa musisi ya musisi dem canopy no yasramo ya de bedsheet na esie eti ahomache no ya no asini kama etani ye kama pa very necessary pa Dr. Shankus Dawude Heba Hospital nyami enshraw Akoma wunsam Akoma 87.9 Onua TV so enie yada ya ho ye basisia middle na then na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwa
Nikki, okay. Oh, by boy ne dey friend Kofi Asiama. Iti me so sa boy ne so man taking say as a serious. If say me kra be ma ye me lie me catch say me ne be ma bia wo. Na tie. You ma tun for kra nim. Say me tun kra. Adama ne ayifo nyina. Ka chefo nyina nim. Yeah, me be ma be ye me lie. Me fa me kunsie. Me catch am say me wo bi, but on hwe me. Say ma areho ne enije ni ma afem. Na jano na kofa be ma sa de obepe wo ne. Jano no satam na japade ne hye ho nti me se mi jai. And I feel so my break to 2000 to 2017. I see. So, ti da bi e be yi. Na fa na ka me be di ni 2017 mo. And I say issue we ni ba. Nti ono no te say me wo boy na me say no kre. No say ai. What say ono na e tattoo a wa hwe ni di na me say oh. Me da ma te say 60 ki ade e twintwan. Ade e tare. Di da me kan say. Nti da me de to me so no. Na unim say me ba stick no na me ba stick no na ye tattoo no. Aha, but nick me my dad. Ba no body din. Mpacho ne Didi Farouk. Eno ne na kan waresem. Na girl no pene so. To pene so say no kro be ware abemu an sa wo boa wo ne be ma na ti wo. Awo ma wo mienu. Eno ma di ni sika e be wiase no. Eno frɛ no ka kire ne say wo ne ntimi ntena biem. Na guy na wo ne ti no ma settle a omo san ti wo. Eno ase na oka no. Chechirem Mpacho. Chechirem kra. Ne anti ase. Wo hu na wo de awaresem. Oh hu no wa hemfam. Oh hu no Facebook. Okay, wo bra no e wo Italy. Mpacho. Efie se nie. Me pacho be 6 to 7 years ni. Okay. Ena wa be hu Aisha. E wo Facebook. E wo Facebook. Sha se free home. Ti wo hu no na wo ka chen so be ware no no pene so. Enti opene so me wo mo ahyehye wo kra che kakra no frɛ me sɛ wo hu oba bi wo pese wo ware no na wo pese oba me nkyɛn wo Kumasi ha sei na msi da bi wo ma ne nkɔfie ansa wo ye no ho ade awie a ende tem bi otime ba me ho no osiyo eno ma no kɔ fie wo ko hu ma me ne me bra mo timbra so no face dey abaya ne ba fie no wo hu girl no ba fie ko no frɛ Farouk no si Farouk girl wo idie makoma nyoso obra se die no hu ya wo si wo hu girl no wo so ye sure sent girl wo nye obi awaware de no si da bi akola no so no oga na ha no wonimu mma asem ye e no si da bi wo fra akola no kremo no si kremo wo ya akola wo mi na me wo nti tobo ase wo ka bia akola ise la sa akola no kura before girl no mrafie no wa send ni scan ne ema mpaboa phones bag ne ema nti yes na mbra si yo na mbra ye di no wo hwe wo mo na mbra frɛ me no ka kire me na mse mbra nto ne bo ase ti me fra akora ne kasa wo sin a girl na no be ware no eya body di Farouk na kasa akora de na nche se de na sere ni bi asem ne ye kan ye o be ma wakotena Italy egu bra na wo hu oba wo Ghana na asem ne ye kan ti ya kire mu sam ye chiefo ti ye ka bia wo se girl na no pe ena o musi o munkoye no ho ade we kusasi ni o mokoye fie de siremfo amamre no ena mbra se wo no wonko nti mbra twa akola ne ba no ntro se o yare so mbra ka chem se nya ade obeko nti akola no so fa mbra achi Farouk fa mbra achi eno kofa Malan Rasta wono so ti area honom se wonkoye fie de no ma no eno no so se yo eno wo se wo ma ne case ka mu ye nipa mienu each person bia wo se case kan ye 400 ena akola ne de ma wo ena ekɔ hen akɔ ba ho ade amante ekɔ zabila omu ko zabila amante ma asem ne ye kai atebu amante ho ne ye firi wo se each person bia ye 400 case ka no ena omu mienu nyina ode ma wo mu ne omadi di sika to ode ma wo mu no echire wo wa girl no papa nua nkasa ba ko na frɛ me ba no Farouk no ka kire ne sɛ sirem honum no obi ama ho ena Farouk bisa Aisha wo se ankrofo bi ba ho ti e bisa mu na chese nye no kore Malan Rasta no so atwa no ntoro wo ji skani di wono a wanko sirem hono ne Aisha eda fom edi Farouk sika kama okay wo di skani we no se afedie ompani biem okay asam no anya wo na to wo bra ba e na asam na to no Farouk e na asam ato no na woni Ghana o wa manone eti na wo no wa beginam no ye ko Italy na ye ne Farouk Aziz obeya twina Aisha mame ene ne papa
me ne na akua team ni nyina report to you mon kofo we say de ekwaso mo nim ho bi eti asra mo mfa na yankasa Aisha ne phone wadrum no waya ne nwom se woni Aisha ni mu a anka wababa be kire yemu o kirem o me kire mu kakra na anka asumdue mra ne tiri so se mo nim ho bi a mu kirem o mu kra do mu nim se mo nim ho bi so a mo mesan mo ye de nim se mo nim ho bi me de maame ne de me maame ne de me nyini mfirim okay because said there was any boy na abon komo voices wa ha voices ni wa ha no said was any na abon komo ne de maame ne yi ni free ma enye o ka hu bi onu a wo hyemu bi eti nka on friend ba Aisha na nkomo meka bibi nto ya sum na ya nhunu na atiefo so nhunu se bia ama me so me da wote bibi wa ha bia na be ma no ne Aisha problem ba wo montem ana ani kunu na ankasa no bibi ba wo montem ene ma ni ko wie sa enti ebetumi aba se Aisha dibim kakra ye de ya wo ba bi enti nyina ko wie ono asese o baba be ni ho no abesan ne ho nka Aisha nkese sa wo fa ne tentem ne cheche ye nsem ni mu bi because e bi wo ha ba ma bi wo kra onu wajai ba wo hu se papa bi ba no obetumi beginam Aisha nka wo kwa abrochire anu kwa abrochire Kafaruku de ne kwa kwa de ne ba na ka ho akọ bibia ye ready yes na ya no mo ye den ne ya na ekotwa mu kotwitwa bibia mu ne ya na etwitwa bibia enti ga Aisha de ka ka ne kwan so mu ayede pa enti Aisha yesrawo fama ye wate na bia na wukunu no oye nioma bi osi akwan bia na wo si nioma bi so kwan bra na be kire yemu na etiefo ne ahwefo yakoma nye de ye nto ye yem na nya saa na nkoye saa yo and yankasa your head of security Master Red birthday Master Red me ne friend or from me what's up na wo da na chi o I'm speedy birthday ni bi Master Red me ne na eti or from me what's up na me smaje so what's up sombre na me smaje so sombre ye bi no kwa na eti ase papa nya me shira na set times the oti ase ba yes I Master Red na pose no Apposi. Head of security. Ewa Akoma FM. Happy birthday. Team ni nyina. Happy birthday. Yabato ansam no so na Porters Wheel School of Ministry yakoso aka we say womo na womo manyame ma entity na watimi ayenam waye nam tenkrante ewo nyame asemo nyame afro pese nyame dwuma no ye na wo ye ne hia wo mo se memene de be ya ye nhia ewo amankwatia school ye wo kumase amakom ba bia baba yara sports stadium wo no a wo mo ene ho edi animhwe aya memene da ene kwasia da ebe wo mo hya ase no ne fa to so enan nie bosumi a edi animo ne de to so enan graduation ba so chenchenche pa mo amakwaje ntitie ni nyina no ya mamabodin krata emu oduro asempa tradwuma no wo so watimi ayebi enti mesra wa bomoden sa wo so be kona do ho akohyem 0243213809 0243213809 Royal Homeopathic Clinic ese bomoden bra won ma hwe ye enam se ehwo no eya hwe ye ye ka se won ma research into plant medicine ye yi omo free mo anye ye research pa de bibidro ye de tu yade ase Royal Homeopathic Clinic wamo ena aredare ewo research mum eti wase ene fa 50 Ghana pebra eyi card na yi folder ni wia na chese ne de aka ni nyina eye free consultation free lab ene diagnosis ahodo massage ni nyina wo ye ni free e de amount kuma se ye kwatimeti Monique Junction enkran eye Madina ashali wo tweta chiman Blue Cross Eben Faith Baptist Asafonom 0242951005 0242951005 Naya Makeups watwimanim kama na nakuanim kama oba pa akosua sikapa an osiesie ho kama edema yen eti makeup ho ne ma bia ne de wono ankasa se wo de tenafie ba bia wo bia wadwuma mu ba bia wo bia no sa ukoye photo shoot a location where obeba na wabeye makeup no e de amaw
When my juma pa raba kama wabutre say eti program bi a wo ye bia wo pe casual and as a bridal makeup eye naya makeup product papa enso eno de be makeup no amount 0545720480 0545720480 and I say 0209586283 0209586283 Home Sweet Cereal Lagoon makes Tom Brown for free wodwaso wheat kakra mo kakra soya beans kakra de pa enkra ne panifo nyina di kamfo pani dia te cholesterol so de ama anu ntia wusuan che fa tosifie wo bedi bi ne nkra no so enya bi adi 0246697358 0246697358 Mami K Alande walandi nso de na che se piwa kamre na edruso mame akwaba bibi aboko de nyame adom boko ye konom 3p garlic mixture medase medofo awie mo bibia aha edeba akoma kasafidie kese eso enafe onua tv na sede edru ya wada bia na se ya ma 3p garlic mixture na se da ya wada no anya ya wada enunti no e wo se abrani abrebia na yeba na ye no ebedi nkomo efa apomden eho na enenso nyankropon ayadom wode ene ye wadai acheye eyesimadupe ena me no edi nkomo edi afa apomden eho na ene nkomo ayedi no efa asma eho ese mfuturo doson awon so eba mfuturo babuei awon so babuei because ni mienu nyina no ama etimi kofa asma edebreye enunti no obi wo hono ma so me de awie ma ye dry awie ma ye kroje me ni how but asma fo ehuna mane obi sinsuo to me pepa na so awon nti na asma fo ehuna mane medofo asma ye yade bia ekum tempa papa eku frede saa ne ma na ye hwiehwia no se wo de ba na se wo anya bia hwia nyame amwa na obi a mepie wo so a na de wo ko wuom mesrew entra se ma asmanti obi bia enye basa ema asma emefa nko owuom ena duro ba akopa me kanfo de ama na ebetumi atu asma ase eye 3p garlic mixture obi ono se asma no kra no eye den etesen ama asma na ehya ase friwa e wanketenkete wotimu se wabɔ wano a aduro bo wiase bia wanum bi enso atiafa so enunti no e wo so wotimu se e wade ye wo yesi papu achimi cold kata yi ne wa wo ho obo a na wunya enure bi no ma wo se atekɔ but ebi nso wo ho no mo a yemfa nnuro na egu pharmacy wo nyina megu fie still na ye wa no da so bo we che se enye ni nnuro na wo no no je se asma e de ne ho agyim ena obi nso wo ho no mo a enwusie ekɔ ne mu a nso obo no ne tena ka mu a na ode henki akata na nwene enne kura face mask yi ba ye nose mask no ena aboa ye kakra obo o se na o tena ka mu ode henki akata na nwene ase wo che ne ho ase wo che no amenti saa o wo obi wo ho no mu a se ka na edi animu no enwusie ne kɔ ne mu a obebo wo ka animu saa kopin so bedu ne fie obebo wo amaniti ate eno bo nso aka ni mu mframa no a ekɔ na eye ho no ekɔ ne mu kakra bi a obebo wa saa obo kotimi bo asabi onu wo fe enti won pe ne ho asem no na wode ne henki akata na hwene osemi ni manu yie ti me kwa a emikuta me kora enti nipa saa no obe wadwe so wo kire ne ho anane hwemu bo no de ehyem tuma mu no so obi so akire wa waso be hehehe enti ama asma ho asem na ye ka no so obi wo asma na one ne te na se eba wo betwa ho na wo to na wusuma no because nipa ne home a say what wa wo humi ya fo no watimi agya home kaka ne de ne nti saa o onso wa Filipa ne de no esi soro emafom se ko efom so a emasoro tubon se ne kokko no ekosoro se na fifire ti no kasa kora wontumi nkasa bi se wa nya saa ne ma na ahwiehwia na se eya yeka yesi the oxygen ekosi ne so ena obi nso de ye se nkura ye omo ye stubborn ya wo ahwe ya o bag kora ye be wudam omo dwonso na omagya nan ene ntefra dwonso na omagya nan ekɔ mu a obenya asma sisia yes nti akura wo fie a you very careful kon say akura agya nan ne dwonso no ano o hye ti ekɔ mu a ede asma ebebrew ma me fa namba ne mawo okay e bia me ka say obi enya asma ni bi kitchen wo so mpe ho pa bo ba ku bia be hye ho say ngurei omo ye stubborn je namba na fra doctor sisia e bia wo bo wa hye enyaida ohome no ewa na atua
na homete na so wo mfe ene wachi etina so wo asthma na wo bo wakọ achi na akọ hospital adokotafo ade omde show masumi wo se home den no ode asi wachi eti home no bo no home a eji aba fom no na sound bi ewom hi yes doctor ne tia obeka cho say unya doctor wo ye good a obeka cho say eye asthma obi nso a obe ya say eye allergy wo de allergy saa no na asthma no so ehye ho then no say omo ekrokro ya de na mayo say ka de che adekro ni kire nipa no no hu say ye say na eye no no otu hu anamo so enti emwa asthma pa wo say eye allergy adokota fo ya to da momo aye wo say me kan ne ye mbehye no ala ye wo a kana mempa no waduru je number ne frɛ doctor na 3p garlic mixture ene beboa wo number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 se obi benya asthma efine lungs mu na harawa me no to we harawa ye hu baby ehye no yenim baby kura ehye nyame nkwa nanim but efi timi kom ekwa be so na efi ni timi kom ebi hono a emframa bi a wo humi kom mu enetie ema bi a omote baby a emfutro wo fie hono no te so opese ehu so ye de yofo ti so fa prai na so de pra se bi awia emfutro na ebokumo no ama na wo gyinamu pese ehu se wo ye de yofo fie o ye de ya kwadworo ho ye de empa de yo obegyinamu na emfutro akonimu a uwie na akɔhyɛ dem na sebi ofa hanky na oyɛ him wabu say yes de aba no na wo de wani ehu na de akɔ mu e de asma bebrɛw na be hya ase nkakran bedu baabi no na ohun ne poma sebrɛ mesrɛw emfutu fansuo pete so awia bo bebre ba fa pra ne yi so hwɛ na wanya wo ho sɛ woni ma de yo asi wo bia afa ka mu wusie no afiri to ba no ma asma pa afa obi nso ho no mu a enuro bi ononom ono akɔtwe asma ema ne ho ena obi nso ye ano ne ani nuane na baba so ye de eniema hodoɔ cafe ne niema bi frafra mu no eno so etimi ema asma ena obi nso de wo hɔ no mu a on de ono no ye hu ba bi efiri baaye ye hu ya sa akora ketwa ye be wo no na wanya asma enti wenyina ye niema hodoɔ a ekoso a wonfo ani hu e wa harawa ne ho enti aduro ba ko betumi aboa because ye nipadua ne ye ntini enti bra wonum 3p garlic mixture na hohoro nipadua num eyi efi ni nyina ekɔ se na be ya wo kyena bi enkofa asma emrɛw gie number no e bia wanya asma ana wabɔ wa bi ache waya enko fre doctor no ni nkomo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se eduro bi a wonum bia betumi anom 3p garlic mixture e de aka ho num wei anopa be no nwotwe edi 15 minutes a na wanum 3p garlic mixture woni eduro bia nso no mu afa 3p eye waduru na de na abehunu se wo wanya asma ana asma na ebo nkaye no senke ye betena hai wa wensi no ensida so obinya asma otimi wensi saa entwada na ni nyina eprunsuo onya asma ominimu etimi ye ohene ana ebo nkaye a na wasum ye ohene saa na wo ye ominimu krokro yesi koko ne vre he koko wo ho but asma so betimi aye wo saa na ominimu aye dry na wasum ekekaw ho na asoso wo mfe ohumi a ensiso ho nom so na wo bo wan ketenkete wa no obo a enyaida bibi kura bo fa wo so a mpampa bo fa wo so a na asa ohomete na ohome no ensiso ginamba na fred doctor sisi a ne yenkotie adansi a amanfo AD efa 3p garlic mixture ehom number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ama wonim se 3p garlic mixture won se ye hwe ma amanfo pomden ho nsem akoyie no nsoso won se ho votants nsem ya ben yenkotie adanse ma meka asem kakranche okay me de medin de nya ko aba so na ade no eguso ana ye no we na meti so mo ye announcement me de me yi to we na like mo ye we about 3p na me ye say ni me try no so bi ahja me koto ye me no mo ye
me no no for the first day no dey me hu hwe second day ti third day no me wo ha sim hu se me ntimi mu bibi ni na me ntimi mani so me tim ade no me ntimi pagya me timpo ye ma me friend doctor na ka kire me say oh me friend number na gu we no ho ka kire me say oh man no maduro ni bi na I think say me me shan kan ya me say me course we di akwankyere no ne ne o kire me no me adome ne metimi atiesia me tumi ye bibia ma na me to ba ko na me na sia peje pa na nya asem kitwa ame me mo my side do family say kase so chere me ho say ye ma ha me obi ni pedi de bia de bi pi wo so sa the number ko na say me na se na ye na ta tai no me na ni na start na mo ti me kwa na se me so say e na se mo e no one ni we ye na ho say ya do no che na me ko to mi enu kan ho e no mi enu adanse ne kase ye bo ama na ye nko adanse amanfo di fa dro ehuna no odin na emom ye kan wapomde ho nsem se ko 3p garlic mixture eto no ama onum se ye nso so ye social responsibility ne so ye ka ho bi so ate ase de ato amanfo ewo voter yeah onum se piwak boss wakoho ama wodi kan ma 20,000 wow 200 million yes nyamisha no ane ama wodi kan ne niema wodi akoho no enti we se aduro na ye dia ba abonti amanfo oto enya apomuden no sika ne yeni ne yanum ye sa de boa o man no ankasa aduro papa nso na eton ne ho ti kope bito ne beboa o ne enya bi nso emfa nkoboa wo mo na yesi wuduru ho a ama wo besu for wani che kolena heba Danny heba Kriske heba na kwaje wodie okọ ho nso a Albert Sam ewo ho takrade eye AA Mensa koforidua eye Gapson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise okọ Medina Health Alert Clinic ewo ho Little George ewo Tema Community 5 Ashaman Ekus Pharmacy ewo ho Kings Walk Cove Sam any Angel Heba ewo Accra Okanshi wodi okwa wo se ope 3p garlic mixture kai se dro na wotoam ehwe a ebo enti wotɔ na wasom yi Fred doctor efa asthma ene yade bia ya moyere so no nche se 3p entumi emwa freyen ebeboa wa ye beka kyerɛw number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture nyame boada sene ye no besehia nyame enhrawo mami ke piwak mre ya wada bia ena wade ebesom yedro no eye 3p garlic mixture kuma musama kuma 87.9 yesha bubosa enkomotwetwe ekwoso ewo Farouk ene Aisha mame entem no voices ewa ha sei yekwo akotie enkomone ne assurance mame edema Farouk a ema wonya akokodrom ekwoso ama ensem no edru baby a edream me catch ro say boy no o say wakoma kwa boy no me buafu na mete ha wa o say me ba ne daache nti boy no me ne wo bi ka pa wa ma me be yan ye adwuma na wadwane kikikiki abafie wo nso a obaaye onti wo fie obaaye wani se nso hu ne da enso osore ya na osan so frɛ wo etwitwa ntro se wo mo wale o mo yese eye ko fie nko a me mfi no fiti ne kɔ boy ne di obeka kyerɛ wo bia no engine ndi wo de oka kyerɛ wo na wo ka se me boa wo de bisa awudu se bia me na me twa ntro ma wa me nso me twa ntro ma wo da me twa ntro wo bebia me hwɛ nyame entwa ntro ma wo da de Aisha baaye no e na okosi boy no ho na one ne kunu tia o eye nipa meka no kra kyerɛ o Farouk me mom de to adwene na hwɛ wo yere wale na bia Aisha obaaye no eya ampa omadi o masem o mabom eka de nipa na deka ene nka minim ne meka but entisa wo bebia entisa Aisha baaye boy ne ni hu ne da boy ne da ho ne nam ne galim se ase na Aisha nso aba ne papa fie o sorry ana wa afro wa twantora de oka kire obia no kre ba kompo se ni Farouk mate that's why and they said Radi na misu frɛ ne se Radi mboa me na ombra me bana brabo na sesi an Aisha no na wa ye confuse no te ho no aye confuse onim ne oka onim de obeye nso abrante mama mani ambra Faru mama be mani ambre ampempa ebobi ankwa
aboy obese me ba ne dachi wa ye ho kolongo kaya wa wo nsoa wo ma obi nsoa se me man pempa obi ansole angina nsire wrade manyame nhu me mobo na onkae me ba ya me ba boy ne bese na brabo eti voice wey why voice Aisha mame kawaya da so efiri hemfa kawaya da TV sui promise ring na wo so de bre no na na kuya wo hu e otimi se we de boga de pa godun kwa ni Aisha nsantia no so papa Aisha se de o si ye twama be man wo fun so yi de je se wato no boase Aisha wato no boase asra ne nse de ashekawa no kama ashekawa no na no krampo eku no enye ize wa ma enye bete o ye ya no afa me yire nsa ho na ebirize me yire nsa ho na ebirize na ni anje na chese renge ne kama pa eti asia ma bibisa se ka bebrebe yi na wo bo Aisha ne na busua ho asade na wo ka se busua ne se bi obi bo wure tukura no a wo nua be ma wo se wo bayi efie na de se na o ma ne mo sa o ma ne 10 pesos one fam me bra yare mfinfin ne papa o yare pa me kwa mantin ko hu me bra mi sui say bra won hospital no se woniska nam se na kramo fre kramo me bra fre ne kramo fre kramo no mbra wiske wo se me fre na story no beye no so mpeso de ne ha obeto akwala no so o peso oja no bo ne bra me akasam to me sre ne ska se wa wo de bobosia menya bi amede bebre o sre ne ska no se bobosia sala bidru miniska me sre ne ska me si 100 cedis kwa mami wo sin ase wa wo de miniska bobosia me ni deska bi so e ba mema me sre ne phone wo si wo de story bebre what the phone me asaba wo de ekuta wo ni Edino wo de ane e bayiro what the phone me azemu a ana de abre Aisha ade na busia se wa kuta bayire ha dwene o na mobile wa fa bada ho wan suru sa o ba wo fire konkoma ni na girl no si wonyi mo wo ye enu krakra no wantimi amfa ankyire obi asa emre bi me bra tu ni moto wo si tembi okwa na akra ne di mirika di nachi da ko na mbra se wonti ase moje mo nti ogina wo hwe akola ne di no bisa se akola wo efie be mu no ofiri eno mo kire kwa bisa no mo se oba Faruk ne ba no wo duedue mo na chese ye no kore se akra no kwa wonfa na mafie o dabi nso sa akra de no to mpapa akola ne ye papa ntino te sa na mbra na Faruk o Ghana na mo hu se wa woda ba bia na no okọ Italy no na mo Ghana ha ne ye hu ye na afede ye hu se wo ba bet wa nhyada nsoro denden wo no awo mpekasa wono ne kasa won sa ne kasa danya wo nyo bia wo ye basabasa wo mpekasa woni mu ma pe nana wudam wo 100 Ghana mpo ye se bobosia wo fon na he wo fon mo bro wa bi e de nti na wo di fa kachi e de nti ade e de ya do na me wo ma me bra no mi sembra de so ye me de na mbra ka kire me wo si de be si bia ye me de okay eti when see ye na busua mo sha ase se mo de mo ho gym no Faruk wo te abro kire ho no ni nipadua mo ne ma te san de ye ne se ye si wo nidi e kire wo nkwa adwuma wo se wo te wa ne so nkwa gya ne ho nto apunso na onu onwu ana wonom poison enti na danfo na wo ne te no wo se aya wo ne kasa wo te so ye baba ti da ko Faruk da no yi ni phone o wia no yi mbra number eno se me pacho wo na ye Faruk papa no se an wo se ne mi wia me ho akase bi a kire se ni na ekoso na se girl ni si wo mpani biem ti wo so obeku ne ho nti mo amamu a won ko adwuma wo nidi eno ane se wo dadem ena mbra frɛ na mbra san kasa kire na ansa wo ye ni pansa wo timi kansem na ye kasa kire na wo sha ase ko adwuma okay sabra minim sa sha na abusuafo no muguso a etie wona ese a wugina busua no nam wugina Faruk anam o Ghana sabra nkote ha ma wani mre ka kire Aisha se abusua no gina ya mo asie no kana Aisha na nkasa wonte me pacho sesi ade wo mu se me brabu ofi se wo mu ma niema no wo ka se wo di bia soma mo mu di freezer bi la honom
aba manten no mo de niema ne ba ya Aisha ka chem so de niema na asoma sa atam no wo boa ge na wo ye dadafo wo twantro niema bi asatam wan soma niema ama niema bi ama echire niema ne mrese niema kakra no mde bae niema ne ba wo de ama na kosi malan rasta so niema ne ma ye fie ye hu niema bi a ena mbra so se de malan rasta so se wo ye be ma te se wo no a won fa niema ne mra ye fie wo be hu de anya fi se wo nya ye busuani ono so so ye problem na se wonim de ntia busuani bia se woni echi no koye girl no ho ade sikanti no wodi ho agim timbra so e be ma won si efie okay enti ne ma na ka no so a wono so de ne ma na aba mutrim sa de ko so nyina malam rasta wonim hu bi pa wasa trete me ban ka voice no mo bo a wono so trete me ban pa so de agrodi ni funu be firi wono ma ba enti se ye sika ne ye sika ne so mo nim foma yensu anim ne yebeye sai Aisha peska namra fi se receipt na klande ma me no ye sisi ye na ebru 700 million o me bra sisi kanu ne ba no kura ntimi nka ne nyina ne ba no wantimi nka sika no mu fa wantimi ente si asika ne de yebeje ye ji ye sika enya me na wo je free me ho Aisha ne na busua na wo je eti woni mre na kasa yebeje Aisha ne na busua Aisha yebeje sika ne de yebeje wa ma first kana ma ya ne yebeye na busua no mompe wo yesirem ni akola na yesu yesiremfo enti mu Aisha Farouk beji ska no wo ye dadafo me oba wo so yoba me ti asem na me bisa wo no wo san de me voice ma malan rasta ma ni trete Farouk wo trete me ba me ti ni nyina anti no wo pe wo mpo ska na yebeje wo amfa ska na ma wo be hu de wo mpe nana kria na Muslim for crowd dress say Aisha picture Muslim for mo dress say Faluku na nani abre ne ho sa no so ne ko ya so wo photo we na what is sending no photo what is sending ni mo dress say okay wo post ni picture wo si boy wo ye ni say wo si boy sa wo nim ne wo ye dabi mo dress say mo dress say akola kitwa wo twantro sa wo twantro sika ni de wo de beba. Okay, ebusia ha ya kuma 87.9 FM akuma musem ena yede esomono enche na abadwafo ebem Mama Mo Skin Care and Cosmetics Clinic esi obi bia na de ready no manenkasa ye mpoya ho biem wo ye tuntum a bomodi maintain tuntum no na ena so kokon so a na waye ne saa afa already no stretch marks age aboso a eye Mama Mo wonom enche flat tummy na gas no de giade wo so kwai wo mo de ne surgery ne sikansem bia enim ye nya operation wo mo ade wo be fam kakra ama flat tummy na wo pe no wanya wo hips no eye bakama bobe standing pokua ne nyina ejina so wase e honom ma already no ankasa enkasa maum Kumase wa mu wasokwa Akoma FM yenche haya ya ni Kumase City Mall ena edi enmhwe 0244855094 0244855094 Quick credit investment eya besia wo mra ho kra eno ane se ukra Ghana card wo ntwa soso mi account wo Ghana card na bomoden a wo bibia betumi agibia ba adwuma yefo ankrankra adwuma yefo wo bibia da se how bia ba wo pesika twitwaje ho a eya quick credit investment 0596920833 0596920833 wo frɛ quick credit investment empany for eje wo shom currency ventures eya Zahara Misha ene ne G capsules ode pua bomodin apebi kabom na afeto ase be ma wakote na sa wutadua no ensawansa wa bia begu ho watie ayekoro se ya pacha bomodin ma wonsa enka Zahara Misha ene G capsules ebi atopa ye ba ko ye nsuo ye yi topa ye no a ye de nsuo no amemene ebetu infections ni nyina ase e de amaye afa be ma sa opese wugina so se ahodwo runabout ponko no a wadro no ye frɛ no Zahara man capsules wo so de gina ho a me ehu se wugina ho enya sa asem gina ho asem esibi trase bia eye gina ho ma ne nkoten so ho no ododa wachi nso a no ama na koden na bibia aye kama eye Zahara man capsules afa hindi heba mesha oh papa wo yesa na wa mama eye ahu ansa me no me nsuru za na ya dwuma ya so papa yesa na se wo pese wo kire sa se adwuma aye adwuma
Aya Juma. Hindi herbal measure malaria, typhoid, diabetes, and why and I would eat to us. Any Africaristic Ventures was say in Rono a year. Wow, no beers with the dance some pa woman Rono a year 0246348334 0246348334. Nana ye bi so e wa gona samai wo twen wo sebra na spiritual problem no won to ase emfama ne ma ya na ekoso wote e wa fidie so bebre no ensi kwa bibi ensi kwa eti se de wi ase kwa no de awie ebremu ane e wo no mesro bo ho ban fa ho gigya se de be ya wo bia emfa wo sekan enwa nanka eye nana ye bi yo wo agona samai ne nchen ene ekọ akope honhom bambo eye spiritual marriage ene edunya adwuma sam no ene ma nkwaye wadwadie mo ye bo dweta na hye nana ye bi se bra sa ha no nyina wo hwa no ede ama afi wo mo se akwantuo wo mu pa na so de wakọ wokọ ya ne aba nsem eye nana ye bi enchen agona samai frɛ nana e wo 0243134535 0243134535 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. The upper wallpapers would do juma wutu ton furniture mo ewa Alaska chain bed sheet to her blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, airpozy chemicals, waterproof chemicals, and stickers, a short and you could drew say ya and your man efe chazare kura unu the opese we kura ninja no ebusu tam ewa Alaska Star Enterprise mo amutu tonso ya na modi mani achem kumasi dum Mrs. Anoche Plaza, Eben Prudential Bank, Dano, Ewa Dum, 0268 419 596, 0268 419 596. Ahumka hit patch aya plaster wanwa sho wo de herbs afrafra kama waya se aya we ya eno ansa wo ba bo so me aso wo bu nse ya wote ya no wo de wai keke na de atare ho won so obi ho no ma aya wo nteno da bia wo no painkiller ene painkiller no kwa wo no anya adwuma ena am say the system na agene wano ma system na agene anya adwuma biem wa wonim se wo we de na agene Ajina unum painkiller. Bosomi basu bia ba no painkiller. Dabi. Ayesa kra ubenya brabo mu ya. Ya nya ne sa. Dabi ya ka plaster. Tobi fa bo ho. Afam ho no. Ne fam ho. Ne ja se dabi unum adrogu yam no. Utiri na ya tobi. Na de abo ho. Usisi ya tobi. Na de afam so. Na se na mu se an de bi chechire ne nan. Plaster no use bi da. Use. Me akwa na me de ma do. De bo mechi. O de bo nachi. Ai. Me kai pass mama ni bi da. Na ye wachi o. Mechi. Wa na de boy wachi. Wa na de boy. Una de boy. Okay. Wa de boy nachi. Wa utimi wa de tare wachi. Usisi achi. Mrs. Sechi na da mechi ntime se nuro. Fa won sa ko wachi na me. Ne fatare ho ne ewe. Ade no so se ta. Ade me why na me that. Wa utimi ya ho. Na sa ne ye kra anya den. Okay. Ishme so no na de beta. Ishi so na mo ko ha fam no na de tare so. Yo, ye fra na ho ka hit patch. Aye plaster. Ye de 2 year wase bo ma de pe bi. Na 2 year wase pharmacy se de ha busu tam pharmacy shop bia uremu a ubenya biato kumase formra Akoma FM your premises are ebi wa ha 0599 991 149 0599 991 149 nana kwaba bibi aboko papa good afternoon ade ya ka home chia nana kwaba na makochia good afternoon wa hase okay na makochia yi wa hase twabutu papa se bibi aye kama de say your order no so I ready there no mami say here nyame ye boafo Oma ingi nkom na Oma ingi nkom ba na baby she okay obaba say bibi aye fine o sheye bia ba fine o sheye bia ba fine nyame ne hene nyame ti ase bia ba fine BBF yo na na kwa obi awu obi jeje ya ye betienti ya so ya ye be yam no se de ye be yam no te se ye be yam no se de bibia ba fine BBF ye be ne go so ye be ne kama mi jodi be ye aye wie kra o aye wie abamu awie jeje onyame bo se abamu awie o ye no so beto abamu awie nyame bo se no abamu awie
Ye no so free. No so come. And a bit. A bit. No a bit. Bibia I don't know what some say. Was one day, me na me nka ho. Me na me nka ho na. Ada yenti ye ba bi na ade betum. Oh sir, some ka sa chia wo. Me ka ja sa chia na keke. Na de se ye chia ye de chia bi ye ka ko. E ma inki ko. Chia ne ye ba chia. Na de se ye chia ka ho. Se ye de ka. Na mu twi be ko ye no ho. Me ma ntwi bi. Aka 3 weeks. Mwana kai. Ansa no aba. Mwana kai ye. Oh, na se me na hihya. Me se 3 weeks. Ya be kwa kwatwa no tede mfata. Na convoy, na me di animu na me ba. Jaisa. Amfa. Atiefo. Se duoda nyame ya adom. Na se ma akwa enuru ha. Ye nyina. Naked demonstration. Naked. Me bia da so. Kwatre kwa de go. Demonstration. 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 Yeah. Naked. Ye nyina. What is that? Twom na de atwetwam nyina. Ye na neck your body ya obe ya to so. Na se wo mama. Ya sha se free ha de Akoma go so fie. Ya de petition Akoma ni wura. Wo di fo mana. Ye be do junction no a ye di wura ho na. No ro. Na fe ya wuro ye ko. Now you are free ha de. So ani abre. Ese no ya ba furu ka na. Onante. Demonstration ya furu ka na. Eh. We you to so. Na we chere wo so. E kom ni man ka bu ade ya. E kom ni man ka fast ya yo. Ana ma ko se hu se ne time aso. Ene we de ka na wo chukra ma anya aduma nka ye. E go boda wuro nu kwasi ada. Nti atiefo eduoda nyame ya adom a. Marcos. Mesro. O lie. Life and colors. Se colors na antimi anyina mu a. Me se bra be ka no. Honey obeti. E wono obeti se ka. Me se juada no ye begina mu. Na se ye gina mu wa me gina mu bia. Juada be ka no ye pon e firi ha. Ye ko. Ye ko ten. Naked. Say ye ba ko so no ho. Na wo se nko wo fufu ba ko mayen o. Ansa no waba ntichina no Marcos. This yeah. Nka mboko akoto no. Ma ko di aje peni se ho. No mba ba to ho me nka ho. Ka so de fufu ka ba ko. Mi medikai. Mo se ko di fufu. Say ye ko di ne de amana kwa ba. Ne ya kai ne se juada. Juada ye ni na ba juada. What I say? Ye fufu ba ko no. Tichira nwumre ye ko. Ne ya kai ne se eno fufu na ya be ne se juada. Ye ba. Ye di ka kanada. Opening prayer say ko open enti ye ko close. Na yes and one. Ani ama closing prayer benediction. No closing ya was here me no ne yakọ because opening ne ne yakọ. So what I say? I don't know ye kodi ana ka moye nyina. Ka moye nyina. Ama so se duru ba bi o. Ebi be papa ebi je de ka moye ma ko ya. So to fra no pa. Ai. Anopa. Ye ni di opening ne ne yakọ ti ano. Ena mama ba ne wi. Ena e ba ni. Ti ye closing ne dia ya yakọ ti. Ana e moye ya nya ndi. Ya nya nko. We obi ansa ne be ade amaye. Ashiri ye nyina. Fo bi o mu ko wi asika. Ma ko wi asika na bedroom fie wi. Anti asia kitwa bi na sabuche. Na ye hwehwe adwuma ne nyina ya kodi fufu a. Obutu ku o mu nyina na sika ne da. Ye nyina ya hwehwe ne ya kodi na ya koma ma ko sa kwa aba. Asa na Monday ye de na ba mienu pepe so mkodi a emoye ye nyina be boye emoye ye ni kanya hwe mramu oh dabi emoye e ma ko kafie na atwe mi nsa chi no aba dabi papa no so de na ba Monday ba go se live and color e bi mu live be sha se china Enti no Monday. Besinti na enti ase na kodi ba bi no. Ya dure na enye emfa say dem ba bi a mechi ma adan akoto sisi ano. Enya ade say be fa. Ene be fa course pa. Say the lines na ebo na ni no. E bo na ni pa ne. E ko for boil pa. Enti we dia ya man meat no. Miensa na jani nyina dia ma tiefo. Producer say ma mo tretre. Na
producer say am tetre na say producer won fa na eduru no ade ye jai o metra na ye jai ye kote o de ye kote producer so atwa sa ye nya na papa ye ya na ye say ye de ma wo mo de ma na say ye okay atie for na na kwa so de time nyina ama mo etimo frɛ etimo hya se mfrɛ na ansa na no raffle goes asi twa na twa abedi na na kwa hwa ne time wo de bɛche atie wo ha ne say ya de anje so how yes ya de che so wo say ka say asa we wan ka bi abayare so de ka ne enko e wan ka bi ba abayare o si da bi yanka bi no lines ne abo na ni no no ebobo yanka bi no no ho ebobo yanka kakra okay na wan ka abayare yenko da bi eti ya tente ho kakra bi okay we asem we ya miensa na so nkakra na metie first one akwa ya wode na asem baaye Farouk onu ankasa no ba bia woduru ye no oto odomu a dabra won hwehwe na to odomu odom fami ntuai ha do on tehwe wote baabi na wo se wo papa mana mehwe ade ma wo papa na wo hwe ade ne ma wo wo hu ya no ade na e kɔ no enye yi amwa ne ba ne ho enti ade pa ba ye botugu omo ntu nguda oye ba ma media se ne ma me kura ne ka se onya ya anka meka se bia ma me no enoma bi oye ma no nti na e bia oye sa na mema no de emema no de omo nti sa o omo nti sa omo tu bi hwe o age bia na omo ka se o sa mre ware emema ase o omo ha adwene emema nkasa nheda ha adwene be ma o nheda ha adwene no na che se e wa ware na che se be manfo be yiye bonsam na ma su bi akotane mo bonsam na che se wa fa bi enti wo papa na wodi kan de ko kire no minim se muslim so for de mo so mo ne mema die omo no omo bu mema no na ma ne gu akire nti ma ne mema no wani mu na ma ne gu akire okay enti nka mo mpanimfo de mo mfo mo ni agro papa ya de be che no waka akire e die be ebie mu a aka bi kra tina akire kakra na ma wo papa nsa hwehwem kakra nya dai e ma okay ni nyina wo ma papa anya wasa asan wo papa ho asa adru ba bi hwe de wakofa aba afi ya mama me nko ye oba no e maame so okay Aisha maame unse na me ka maasem maasem sisi se wahu Aisha wokunu unim se wokunu woni na jai kra unim amamre wo ho inti nka enyoma ekoso no ma brantie enya no ba bi mfa no ho nto na woni ni kunu wo ho bibia ye de asim enti betumi aba se omo betumi aka abom ebetumi aba se omo nka abom na omo mienu nyina na tie omo nyaye hwe ma me hwe de wakofa aba wadada brantie enyi nyame na aso ni mu wabrochi anka waku no wo bai so ka se wo ku ni sesie yanka wawu ko waje wani so hwe ni oma wo ma me panyini enti da bia me se wo ka asem na se o we ye panyini me ko ka kire panyini fashe won se eno omo nyina ajimi ebinom ebinom sa na me kala ebinom so ukusu so asem bi uchana na nka ma me panyini nkede ade na wo ye ni se yi hwe ni nguase a wo de ebra abusuye eye me nwanwa se wo mutumi ye sa ade we nyina afei dia obayi so obayi Aisha ye me hu ni se wo kunu se 12 o'clock ofrawo a no aka cho se Aisha de wo ye na enye Aisha wo kunu ne me de wo so wo ka cha brante na nani age so de ko ya sala wodi nyamesuro motivation yes so no akwada na no motivator we didi wada wasole asem we asem e ma pepa no pekere no yes as stories bi abeba ha ade a ma no nya no danyesa dia na ko the other way round who say we obi a okay about him health wise wadwuma sam ko say yes ase emema no ani je sa ade no ye me nwanwa because omo mpehwe ase unse ta ba hapa wa sorry
where did you where jare any sorry kwai any ye say na ni tiri minim baby oba na ne tiri nya ne sa oba no odwin no exactly mo pe obi o ye na bia o ye ne say bia no na ordinary dwin nyina ma eno kire say ye dwene mo ho na ma ne baby ya mo ta nya sa no bi so aso oba ni so oba tan so oba ye dan nya na sa enya na sa na ma ne baby ka ye so kra no pa empushi wo sa mo ye di ye na mo okay tinana kwiansi ma ye na ne course na producer say am fa dodo pa nti na ye okay okay ko Mary ko okay papa bremo unko ise no ye okay asi yamfa okay ama comfort rasta e fence comfort rasta malam rasta okay we pa bonifo so ye panyina we panyin boni e no ne Aisha no ako knife aha e na wo ma bu Faruku se di animu wo na me trust you di animu me ma me no papa mpo aka se mi nyai me nyai enti wo ma anko ho ade ye ni bi e na wo na di animu kokoye se wo koye ye se kafa pictures kura bra le se wa anko ye no ade kura enka kramufo awure pa no sa koye boga kakra ama pictures e be flow social media na ade no e de Faruku ahunu hwe e sika wo de buy ne mo de buy no ewai eja rasta wa fa di wo wi a wanya akoko dro fa phone e threaten no wa dwene ye papa wa di misika ko ya de ma me wanya anye mi kotwa midua ma anya ntwa mi ni kaka wansam ho mi buy awusa be di mata be bo mi hu se mi nim na me ye hwa masa wiase nya obi a na ebo ni hu enya obi a na ebo why wanyu se ne wanya Faruku wabu nu kwase a wadi sikani di no obi di bi be yawo ade o ya waye e be ba wo maso sinkarmofo ndemu believe sade se udi ade ye obi na enye nyame kwan so a e be ba wo so ama wo so be ba wo maso e be call na no so to woni ma de earlier the better mum pe Faruku sika fa na de man na wo Aisha nso mi hu kramoni ba papa biara o dress say to social media so kramoni ba papa Islam hom ewo ni mu wanya ne hu se meda ho ida kramoni ba wati nkenze ne mama ne papa kura mfa ne ho na bi ni girl no so hunu na wo ya hu sei e beda ho e di bu nkrofo gi on sika di na o ka se be wiye Aisha wadu ya kaka o ma wanya batan boni so na me ba no kura wo hu dia wanya ne ho na wa ye mi pempai bo bi o pempai bo fa mo mabutu fo fa to yeso ba bo fie be na ne be ko agine kura kwala ne nye en wo sisi say se Faruku ro dey na was start the bi obi foforo when I so better free me ma agine ho nene we shia do sunsuo e bi e chena no pa wo be shia do so apetashia wa buru bi en de wo kana ona be hu say yes ni nua ba se ne se wa se sika no twum ne betene ye pe wo be fiaba wo ye sirem no nso ye nsirem mo ye kremo no nso ye kremo wo be fiaba ti ba bia wa kote na wadu mu fon no a ye frɛ wa wo mfa na wo twi ye do na be ye program ba bia wo bia wo mpe kasakasa kyena no pa ansa ne ye nkonko twi soloku nkofa akosu amra no na wo ha ye fa soloku na amfra na bra na ye nkohwe na fa ababante nsika ma no na nakoma nto ne yem se nya obi na danfo no ne ti ne so ni mu a kwa ma obi ba so akotopum sa de no so de kan mu abrochire wa do ba so ye no hu bi obaye o wan topum wuti asa abrosan so no ote wunwuna da kro wagya no na birim no hwe no wawu no oba bi tigana waye no ho 419 no obu nkrofo e koso saa social media no so enana ebi no makoso anya japade o where dey ebi akoso amena boa wo mo ebi ayusu ni ye de obi anya kum papa wo so ebi anya yire papa obi ni obi kura adwuma through Facebook ya wafa no wanya adwuma abeboa pa arentina wanya chance say no obi bada wom de obebusa ni bia fonso miensa ode abro ne se wa pona bayire ni kura no no ne yafunu ade no okura pona wo no maame no papa hwe fonso mudi no hwe sika to the sense wa mo ko ayi Dubai
Abba. Saudi. At the expense of 250 million. Ukan ya no de aba. Nanema sa na tie. Minya mpana foforo no ma misrem sikara me ma no. Safuna na matwe mpana foforo. Okay. Kwamna woman. Akosu ya hwini wo. Aja me koda da. Na me ko ya wo mani. Omudi ni na wie ya no. Timbe busa akosu na hwini fie. Ba tan no adane ama. Yes. No adane ama. Sa na ekoso. Ne ma me ne papa wo ho ya amfa ma wo mu. Ba mo busua hwede waye mo. Na mu wi a kwase ebu a mo sa ebu. Na papa ne maame a mo wo Aisha no. Se mo amfa na ntena se ntunufo wanko physical ne niam abedi no nyina ma mo betua ho ka. Ho aso twen ebeba mo so. Na mo hu se wiase eye mienu. De me di ja mo ano no. Okay, papa e da se obapa. Say omo ya say your chances na dey ni. E dey ba sema. Chances dey say the best. Asa mo ya say your chances. Me tu nyina no che say. Eno ana me bo ho. Chances na say. Ese banga follow for mo adwo. Because they say that mo ye e dey no no. Eno. Wa ko na nyame aye wadom na enwo so gu wano a ye ka say. Hani. Ewo so gu wano a. Eno wontina hodin. Na me ni nyina me first na me nim say be ma ne oba no na nanka. But utie be ma ne kasa. In fact, e be omo breaky at some point. Yeah. But as a mother, me dey bia me kasa ba time born. Ene anka ene fa kofa empena born ne hu se ompena no. On the head den ye wabusua. Because maami we obetime kum. Wa wona no de. Wo ko pa sorry. Asa de akọ. Come on, serious. Na me dey bia ya na me kasa unya to odofo never advise someone in love because ye mfa. Ye nya to do ma. Obi aka bia ye ni mi ma ye obeka ya asema ye no problem. Because papa no hu de hu ye nti o ka kire wo se. Ababa wa we omboa obedi ni ho na enu. Enti ohun bibi. Na so wanya to dom se sem na okoku ni hu ye na chese odo ne fa ne pa. Me de me mesre. Ma me fo na bibi aba ma ba mu ni age agum. Ma ba mu ni mage agum no. Ewo na esogu. Mo hwe ye. Bi se we ba kakra be kan. Senye obi a Farouk na so omre mame. Omre too much. Enu nti na baba wa ni nya no e na owa akoma. Mimi hu ne se wo se odo no. Odo no na. Onye veje papa no oyi. Baba akode so onye veje. Bon wine. But ade ne se oba genuinely no pe girl. No pe se bia odi ni si ba bi hu se meme bi pesa se me ye bibi na nka. Oba na nso ye bibi na ye nyina ya ka bo nka me adwen ode ba nka nya bad. Ba meme de ye say oba ne maame no omo mienu na megina omo so omo ni madwen omo fa ye so ohun se hwede e na okoka kire ne maame because wo hwemu a ne papa keto ande no mfo aso Farouk ra kan but maame no na ye problem e wo sa ne ma ye koso nyina de e ko banya se maame ne ba ne be wo afiri ono a se bibi be sia ma akra na afiri ma e ye maame because e wa mbeje engine ma me hu na nka ba time papa de ba se da bi o e bi o ne wo ba asem kakra bi na aba e na omo ntema tinto de trainer se bia anye ye na beba de a na se oji ginem ka se o de kwa ho mpa ebonya na chese maame wasi bone kwa so e na wa ya na se de aba na aba me de me mesre ababa wa no we o kan se sika no emfa ya baje but wo de ye hwese ne enya aba hanom de sika no wo de kakra bia benya bia ne ebeje aha fabra na wasumunjo because baby ase na me kan se ya baje wo se kakra bi say eh asabe na kan woni ni kura mreki o be ma ne so da ne nche no so da ne nche and me say wo ko first can away okay well say takanya ne ready no tia I find say bags ni we ni nyampa one of the buy no kra hu scan so cry some buy enti ni nyina na e benya age ba me de me kan say maba wa ne yesre mo Facebook ono ye de nya ne ma bebre say that is the kwa medical kan wo hwe ni yi a wo benya ade wo ho wa hwe ni ye di a ene me de ne say mese Farouk say ba bia adwo nde adwu kun mu onye study onye abotre na ye mfa ne ma tutu na akwa mu bibia ba ye fine na me mesra mo mema mo say ye chance e ho de hia me chance ya say ba ja say e manager omo na esi ho ade ba say no meti enya say again ade ba say ma me say no ye say mo ye papa wa ha
na papa ne ya frisi na ekua so ye nyina ye nka mom ne na ya makeup sase na makeup yes blinking na ababa wa ne ho efe na wo na wo ye makeups kama say bibi asasa eye door to door yeah ba ye bibia krekra kama ne ma no grebu abi hunu video me see she means business so baba na ye kukuru yesi wiem sa na nka ne esisi ye so a the light is lightning yes. and the skin is skin yes ababa wa ne ho efe ne ho tra na duma ye so efe obuade nti we wo ba bi kwa we yankwane nam kochi nchini friend no phone so okay no amre fie do obesra ne ma ni nyina anya fe na wo koye anu na makeup ye mehin fifira tew kasa wunika na wo koye firi baabi na asa nam awie mu pokom wo baba na ha o hwene so nyina atim fifire na pepa na asai we baba we wo friend na obaba fie ne ho dwo oye kama obaba be ye ne kama ma enti wo firi wo da mu na wo pia me yahu no esa na efe enti mo ka mo ho mo friend ama fa number na eti ne number ye 0209 586283 0209 586283 and I say 0545720480 0545720480 adisha yensa no so say yenuamo a wo Volta region media general and am 3 foundation so say yenkeka yensa say yemfa nkwa ya doye wo atade wo mpaboa wa aduane sika bibibia yesefa bra yenkamom media wa hara na akua wo bibia eyi bia tum na yetum dia kwa Volta region na ye dia kwaboa yenuamo afa books ene ade e beboa mankora no ngoma suan so wo mo atimi ato so nyina yesefa bra fafa 3 foundation so na yefa nkwa ya doye sika dia fafa mobile money number yi eso 0597433110 0597433110 o send a edin ebeba no 3 foundation merchant number 120494 120494 raffle cost esitwa enam sa wunya twa ubedi 10 Ghana pen ye di twa wudi twa dial star 365 star 224 hash and I say star 789 star 224 hash to take it no 10 Ghana na fetwa enam sa wutwa ubedi 0308255707 0308255707 Rocker Clinic Limited Pacum capsules Janicare 442 Ven capsules and afen Medfagen capsules nu papa ya Rocker e dia badwa so eya ko omo ahwe ye wo kuma se alaba abuabu station wo mni opani siko house e dia nhwe na akopɛ apotie 0244183230 0244183230 Alaska Star Enterprise Jesway Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers any bed sheets ni nyina ebi e wo ho 0554114878 0554114878 and ahomano producer say yemie ne ntempa no nti yebie atum 03224 98035 03224 0243114497 Wudi baby akasa free Hello Wudi baby akasa free Baba na Maju so mira Ajam for bro me kwa mu have asu wie gan wade mo wakwentera na ya onu keri sadana no banana mo Amsterdam of Awreko wo New York City mechiao na na so Hawaii na na cha so Hawaii so kia onu wura Wudi baby akasa free Bacho mediam ma me akasa free Ma ya da say yetie o me bacho this entire in bacho na me ra ku Mera wo se nipa ni na ekojimo. Ipacho anytime ye wono, wo sadum na se a infradum na se. Esa se we si we ni wo mu. Ye da se wudi baby akase free. Mame. Ipacho mi dia ni kojo poku mi kase free to simate. Mpa bo pa mame in fact. Yana me tomle bia esta. Isemo apa o se adia yenya beye ya. Waye awudisem nti ebese be ma na busia sikaro omonje adibo wa yadu wa ncheso nti we unu se
wo kru na wo tira asa ko ju obi sika se wo ni ko entiye yes aya babia wo bia ya from bla ne be tie sika no ne sika no dia uchu mu ni tan ani batre eye prakrai sika ne baje ye van tau ba ko bi ko uye wudi ni ba pa o bomba o say yes over man o dem yes ma da say wudi baby akasa frame ba cho mama ho ajo so be mena nka satin bia sma tuya ko jebo kukaye no anu ara msumeka bi agure sport ni nka bebre ene maro mu yesa mbe wu aja wiase ho e dia kwere ni bebre o kunu kan ko se ni pana ana ada kai no ni pare ya awobrem obaru fra bonsa so be form ana ko to suru owu a o no so o to e papa ni ka se bebre o jo fo ya mi shamo ifo ko ya sun chen family ni why. Okay, wudi baby akasa frame. Pacho midian Joel. Mi do ahen ma kokoben. Okay. Kakra me kan say Aisha on na bushia. Babi o mo bia mo mla. Sika nda wo se yeje. E na ne o ma me dem di ne ho ya papa because abushia we de ni kon se be ma kwa san wura ho biem. Pete kra wura o kan se okope bia kodi. Because my dear bushia na ho ya papa anu guase na o ma ama bushia no. Ya me kan na juma pa mo bo. Udi baby akasa frame. Hello, mi kasa frame ko ni ba ni ko mi ani Abdullah Muhammad. So ba no wa nya de na so faruku so ama nani ana ho bi se Islam no so bi jaa ware a e wo kwan bebre fa so. Ne se ko trezi hu se sa ne ma nyina da ne ko. No ba no de o de ni je Nyankopon. Faruku na me nka na fo mama yi. Okay, udi baby akasa frame. Ini aba ma he. Ajo so fa kwata. Ini aba ma so mo kofi ase no ta ko. Mini aba ene ofa kwata mi wo fu papa sebi oyo oba na se bu be me bi kwase a na wo hwe wa brabo wo hwe oda achi hu. Sebi wo nim so wo kunu ene ne te wo ma. Na wo se di Facebook di na sa be ma na sebi se be ma no wo nim nyansa na se na ni ana honti. Na waji jisika na wo di na branso wo kunu. Nti so oba na busuafo be ma no mo bu ne kwase pi. Mo for we si di kura nche wo ba no woni ni nyina me da se ni aba. Okay, wudi baby akasa free. Okay, 0322498035. Wudi baby akasa free. Mama Nyankopon asunje nka o we the king of taxi drivers kings agogo si obo ne ka say mama be ma na nkata kra no ye mo wa pa o te be ma oni obusuafo a wati matuko ya kwa brutri na oba busuafo a oba be pene no de obisa osika no watam sika ni nyina na de amomo ne obusuafo ne de obi ya ne kwa da wonom kwa ba ufi omo na mpacho maame na oti o de be ma ne ba na oti ono oti siri ono ono be ma ne de no ese wa no enti si wa no ade a bema ya ye o fi wo mu a o mete kwa so se wa no kita yam eni e de fo papa de bresa o ma no nti ade a bema na ye sese no a se wa ekura wo di atire kura yi me aka mi fi no kura mi fi kura o e ka mi fi to wo papa ne o ma mi nyina ate ase wo nuanu nyina ate ase ye bi se usika wo se wo ni bi o mo bia bi ne mom se wo oba wo ba be pe na wo no Facebook de sika titiri dia watam ne be ma na ka ni trimo din papa e ti babushafo me nka me so mo se e ko munya sika ne mo ba ne mfa ye se papa anya fi abone so nya we o munya mo ba ne mfa na onu anka so be nsie nyanza ti de bushafo ono ne de bushafo nso SSN sika no mu bi sika wati ma sandi bi dia momo aten e no ti ye ti mo den sa Dr. Serwaa don't cause you to na pedi ko jonka so man zonko ata NSS ne jiro tawo move on me that so open ke yes me da se wudi baby akasa frame mini aba uskeni usuka jete ase pepa to kakra mo kan se maame no ade a waye no tie wrade pa because once kwatre kwa no wase de woto bo abono no ne hunya ne hin se etise de etise de wodina enchan ka se ne ni tene so maame na ya ne nye
because one obana info so na say went me anka na so wo fo no so dia say enkai what me de awradi din ekrambo kasa kire be ma no na say be ma ni ajiwa di prekope so dia kwa na maami we say no timi sanka ne pen so enka Facebook ba ya timi sanka de be ya me manye so hu sa pepe na de no o ye no no pen so no eno bi no o kire ne ba no so nti mesramo abedi mun sam kwa de momwa na kan se faluku no so ne sanka no manyina medas mesumedase udi be bia ka se free 0322498035 udi be bia ka se free okay again no maame na anya de mele de baby a modene niema na ni bibia ko bibia mo fa boy na de mo na boy nsenka minua no a kana na bia ka mekwa ko kunku mo nyina amekwa ko kunku mo fie kwa mbija betuma hye ni nyina nti baby a omnisika wode amage de bia onfa boy na de man because we say sa record the way our yeah and say ko pie ko to kra again maame ombe jeli no kasa wo kan wo honom kra mpo no abra oni so ba no wuku ni pantre wi ase ni sa abone sa wo di afa bone ama me sai the maba yeah that say wudi oba fa ma ene ene wi ese no oba fa amo se nyambo na wana ya di solo ku ko pa na ba ye ko fa ma ko sa ba dwada ye ko tuna se ram kana kam de so ne nye solo ku ko ta ne teten nyina ka ho the black band nyina di ani mu solo ku de ya ubo de ya nye ne teten okay ana ne black band no ya pe ti pato gu bi ne si so na ja ya di na ba ya do yine si wono no asate aduma no ba o so abo aduma o nyame nhira o aya de papa ta de empanipo ka se ntipu ni wa pejafo ho aya wa pejafo aduma pa oni abejafo nyina we dem de be tiam de aka nse na me ko mani mo no na aya sabi akomko amana susire bon kanya ko mo se kanklemofo pa de otu omo wa temte yo we no me hu en ka Christopher na wo kunu no wo mpana na we akwa ti no akwaya wa de foforo ba na de kremofo nyina asu hu se Christopher yi omso de omo ho agim se de tofo ne kan ye no mitumu funa muntia ani ye nyina mpana ne betidu atole dem ya o ye de ho bagim se omso de omo ho agim wo za ta yi Christopher ni didi no ho ja wo mo ti ye se ye ni akremoni no se ye tre wo mo ntesa se bi ukoye sa na se mo somo no mo to na se abre na se e ko mo to papa ene ma no di ene ya ya mpa o wadidi no wa ka sem papa ba fu bi o ha me ne o ya ka wadidi na bia 1 week ko bia wa menka abo kata no na sara da ya sa to kana bu sam te na di ene be mu sa na mto o na no pa ka ke di ene me ka ma wadidi dia sa nya sem ama ma ka sem papa nya mi sira mo yes ya da se wudi be bia ka se free Pache family make us free abelpo. Okay, yetio. Mommy, we dey nyamisha pa wa bojuma. We dey milika mbo wa so ya pa. And then ai mama no entity o de ma akwala no na emane dey sa boy ne sa. Bai anya hwe boy no so so di sika. Ni mom dey de den so sa bidi mama no so ne ba fufro so be bi bo woni. Ebi so bidi ne na ana ate dia. Ni pa bi wo be fufro. Oh, yeah, I know. Say yes. Mama, no, I have a bonny power. Mama, I'm sure I'm a car. Oh, so me that say, would you be a casa free? Why, my mama, that's all. I would do my pa, where the boy and son and the same pa. I was still that's the very the word you have reported and so fantastic, okay. Now, why, ma, the way I name my battle, imagine I do one time, you know, the one internet so. They want to Facebook. Now, if you go every day, or buy enter what I am on the cabo. And a man are banning on the woo. You will more see a bond of kind of becoming. And ask them to. Now, what do you say? Although first lab, because Obano, if you say the book and this never saw the party, not although it's not so here. You should be 33 years or the bill by year. Not, on my way home. If you ever see what that's about, we discuss a kind of woman, Mr. One of Family, one and that. That's say, would you be a casa free? That's a family, Nana Waji. Because every cloud, Obano,
kwanya de na aso no so see within the aso no we within then fi asha no ni kuno na so na ne da ba kono ene ma asha de be fi nya no wono na wo hu no ka ho de no aka so koma be ma no wo ne se be ma no nya asha akiriti na asha so sani ingredients amombo na binkremo fo mo frenya me de binkremo fo mo na mo de se ekitayo ndi asha sikana na ekoso nyara wo so binto na mo ntongo ma be ma no woni bi neso mo na no mo support ndi aso ba no wo yudini da kremo no so koye sai fro no so mo mpa na kira kwai sikana wo timi mu ani nyame ye mo fisikari ma enne ni kira ya mo fisikari enzi wo mo de no ati without Mesumeda se wodi mebi akase free. Andrew Shimika and my patati bunjumbo ke. Tell me boy here fu be man pa. Why no area mi semika was man of man pam to mo pante. Why no jimi papa. E bi tina meka sa. Hwe oba wo hu ni da Facebook. Hwe why en krata wo di ni tupan. Eno na nchen o request we no we see no we go buchi na ko bu twa ni twa. Na we be man oba wo na buti afono pam no ko fi na buti em wa jini wo nim nyansa kura Facebook wa kwa ku hu oba hu ne ne nada hwe kwa cha sama wudi enye me buti em ti anka bi so ko ka buti ro. Okay, 03224-98035 0243-114497. Wudi baby akase frame. Hello. Hello. Etonka wudi baby akase frame. Bachelin Deni. Because me say man about this time. Oba ko. No ma ya we no stay cool. Enti me mama mani na mu ma na mu di omochi. Mu ma na mu di ochi wo yere kwan wo ja no no akono. Enti ba che careful because a man about man me na. Okay. 03224-98035 03224-98035 0243-114497 0243-114497. Udi baby akase free. Mami nyankofo na so ndie nka. Nka onso mira. Me pocho within the fifi. Mama kakra me kanye de me tie fo a. Won se ma woke mpocho na benyini. Ti nebusuafo a no onfi ho. Nebusuafo a wo se ni sika no wo mo. Nebusuafo a wo yere mpo no wo de wono nkwa no wo se benyini sika o so nipi. Defo benyini ba asem na etiefo no wo ka chen. What you want to na nkofo bia ewu Facebook na ntitu sika be 600 million na wo webusuafo de even 10,000 cities going to farm na wo benyini we dey na ebusuafo aka asore wo jiwechi wo kwa akodi sika mo na wo obi kwa akofo bebi no wa ndidi mi nya dem time no kan bo mo kra aben masa mo me nyu na wo me dance bye bye. Mesumeda say Kafra wajina so ache 03224-98035. Udi baby akase free. Hello. Udi ni baby akase free. Esa me no wa me kase abua. No I tell. Dama no sabi oye kwa sapa. Ani awa duma ko dua ko nti na obobra. Ba ni no shi oguso e di amano. Tu o ba pase ompre. Oja ba kwa fo ni pa fo se onko wale ma. Na je ko ba cha na ni so to usia to ogu. Nti kwa ma ya de. Se pa ni kunya sapa next time o ya de bi tie wa pakata. Ira ma sinya mi mu ya juma. Aba nana. Bye. Udi baby akase free. Hello. Udi baby akase free. Me that's man for family. Okay, it's you. Yo, Obapa, Ajuma. Na me nka se ndi se. Be ma no, se ti ponkwa abodamu a, lu ya no wote so ndo mo odamu. Enti se oba be ma no mu afuma. Na nka ne papa no, e wo se papa ni di akiri kasa, na so papa na ni akiri, fa na so anu di akiri ye. Na ma me no Bonini na besum ebesum maame ne. Oba ne maame no.
Since they say, so Ubano Aya the Bonnie, no woman, not a woman to me, if you Johnny Okano, not a woman of what I will be back. Almost just what is the more place I could do with the other woman. I'm so awesome, and I think I'm very nice. Now, you're quite, I could go to your quite jam straight, or we could jump straight. And see, that's it. Bye. Would you maybe as a friend? No, Pastor, can you call me? Copy at you. Dear, me what can I say? I don't know what I brush any day. You give it nothing with me. Or Yaria papa because the Abani women are 18. Now, I brush you can you decide I brush or buy you. I brought home by the baby. I brought home my own Pediana. Man, you may be a funny way in the grow by what by my own which is who's only or by what phone soon and now. I said, man, I can. Masa Obani, the most opportunity being another bar or so.